Mithika Hero TV kiama kia Jubilee ni kiama kithirite thai kithongiri mathina kathomba. Mbere ni waruku bra wabethire bukibwithika kiri nyumba ya Senate na thai ni kiri mbunge nene. Kinya nyuma ya kwitho kwine karokia bunge ba bunge nene kiri karokia garwe rais ni kwethire gukiumira waruku bra wabwithikire na nende kuri bunge baba kwenda kwebelia mutongeri wa baraba ingie mbungene ya kire kiama kia Jubilee ni bibi ngobi weta kire kiama kia Jubilee no kona kiama kia kinya 2022 kana mbere kigamba kuthangalana na neba tukirukira 40321 tuketha tukiaririe mantu yo tukubarua arena no utwire maoni yaku yorore ya galuluku bubu kupithika kire kiama kia Jubilee nara kinya mubunge wa Igembe North bwana Maoka Maore thirwa kithurwa ya munini wa mukano kire bunge unene kire kiama kira kina bunge baba ingiarani na batu na karibu sana kire mubango yetu kike siasa wanibeta wa Martin Wechongi Ondola na utuko baruare tuna bwana Senator Mithika Lentore karibu sana Senator. Thank you nonto bakona kanya kuya kwana na batu na of course gututara no tumenye thibo gweta na mbere kire kiama kinu na making a grand comeback Mukoro kiama. Karibu sana bwana JR. Thank you very much. It's been a minute. Oh, it's been a while. Karibu sana. Thank you. Na COVID ita kwa kweli. Tigeri ya nini kwa kwa ndani ya majarubu na yangi walipewa na maski. Was serious? Agora kijazere tate kuraya no ajete. Mukira kwanja tu ndera kure. Ara ngisa ni mau ya. So na maybe botira bobi nibe kumanisha ireru but kia kwa I don't know. Anyway, onora tukingi karibuni sana kile mubango yetu nkikia siasa na asante nonto bakwethira watanite na batu tukubaruare Senator bere ya tu ya kile manto ya karika ndene account ya Meru nonto kimekine kurari na indwerone kanire ndwa atateka mutongeria wa ekuru na bodi yo itidio hote lakini mbere yau kire kiama kia Jubilee kinya mbere ya kinya nyuma yo rukubra bithikire State House nara na kwa tuika inde ndwale aka retained ya majority leader niko kuonekana kwe baba kwenda murita tayari. What's really happening? I think when Martin geita ile ukinya na ile kinyete rato buri kuda tu honest no one another na tuka candidate na kenda to menya kwa thurana tumaga tu wa ambichi sijui na nini you know it is true that kiama kia Jubilee kina issues siakyo but I think it's a storm that finally has settled down. Even ikwedra tuingwa kwenda ku address the problem ile bado tuinacho na kwa honest with one another lakini tukaenda kuendelea na character ila ituire yao kuma tena kumaria mutipati ile because I have a lot of respect ya President Moi na Murungu amweke antoya nonto iwenkage ki mutongeria waomba kuundikia matungetha na kiama ikethera kina system na machinery ya kwethera kira acceptable wananchi ba kioni na ba kiama kiu kirio ikio kwa ya pa non basically political parties see instruments sia wa kwa ya power and by which antu bomba express will yo through elections kwikira kiama kibaritira ngui kuthura tongeria baba savu and that's all. Lakini the last Linda tuite kuona kariu na faithful to that ari Moi baba angibare o me abonde but Senator you see 22 komenya bo Moi operate itarira kuinyalilia kore ya joma bingi bibwizwa ndikeria ninkwire menya Moi na inyanila cia no kuona ito amopusire kabisa na twapinga na toreta katiba njaru so Moi na kwa reincarnated through system no tongeria bra burione hende no ntunu kuona mantu yari mathuku itenera yo tucokerete na kuno ntu mantu abia makwenda mbeleja muno mbere nkinyau kambwe kiama kitithera kike muntu umwe kiama kithera kiri antu abambiliva na kosi kiama kira na is
bura kuonekana in betrayal ya antu babetikiririe Jubilee nontu ba promise ira Mithika heya na tongeria ura bangi wande Jubilee no tongerwa boya na hiyo opportunity ikaritira antu bangu boya na yao ya thirikari yakaria katiba ya Kenya na kira thikira braba onde bathikirite na tukiwatana irati biama ni chombo kioswa utongeria bwandi kana yibwandiguru through democratic elections nikio honto kuona kinyara twari mbunge I think 2012 itwathithirie sheria itweta the Political Parties Act. Political Parties Act yari sheria ya informetwe ni kwenda kwithira wina kiama kinene kene pari wananchi ba Kenya ene pari taxpayers kenda turita story ra yare mbere ya kiama kiari ka identify na mtu fulani na muntu no kifanda so itwenda kwethia biama instruments kana institutions sina ownership yantu na nikio ndo sheria ya kurugirwe kariu na nya biama bibia ya wambecha kumania exchequer so nikio ndo twathirie biama lakini nende ainkuona spirit ye kana mongoso yayo hareo yakayo kwenda yurite kana barabo yere biama bi utio kwenda kumbelieve na situation ira ibwiri kwithireo ekisheria na nikio ndo kona mantone yaye iteke Jubilee na mi where I sit na ndi mutongeria umwe wa ndigurui na nduria ndendo kwira ntena fear of contradiction that my loyalty and my allegiance is to the people of Kenya, is the people of Meru and this constitution. Na anything outside the constitution ye na boranto bakwenda you can count me out. Etikumata ni ata muntunge aina contrary opinion kana atakuwa nuntu rabo handurire ndanywa ke hapo ke katiba iriku ke ure aisoya through allegiance to the people and the republic nio niwa ili expected kulingana na meaning ya sheria ya republic ni ra state yongwa idhaira utongeria bwayo bwe buthuri ni hantu kenda ba express wiro yao so nonto Kenya is a republic iyo ndo number 1 ke hapo uroma ke hapo okay ya faithful na true allegiance to the people ndio ke hake republic na ya ange yakendelea protect no preserve katiba hii kango yana basis kana philosophical theory behind formation of democratic just governments na katiba ira ikuithira itutawala kenda umenyo ira yangie ndi yonde ya kuendelea kuthithika kwa hiyo ya kuthithika kulingana na katiba bore kwenda kana muntu wakti outside ura katiba and for avoidance of doubt muntu ora hake uswete kunywa kiapo kuritangwe na to the people allegiance to the people na to the people ni ore ambere imuntu eta muyumbi oro ringirikura ni president ni judges nonto nabo onto bakinyo structure edri karieto in executive in judiciary in parliament na yuchi onde ne organs irasi anene in terms of power and authority na parliament is always more superior than any other nontonio ara anto bekite anto babadira manto ne kiondo anda chapter 8 of constitution yo ya embere 9 ya national executive ira president na ya uno ndi president agori ngaro kura na deputy president na judiciary no kya kwa ile yake kya kwa minister baunya utio ba ya basoya o the allegiance to the people akuna so I want to believe bwana senator tem to wao ukaraga ko inye una katiba kana what did you mean katiba you see katiba ni unanga wa muno every day na no tutena a functional parliament tutena a functional system ira kuomba ukaria mwananchi na kundefend katiba ikendero kinyango every day tutena functional parliament ntaka kwende ntekomanya burankua you see together to a functional parliament no to functions ya parliament wa Roma article 94 the role of parliament not parliament is senate na national assembly
ya kwira ngwire bwiri kwithire kiritwa parliament ebwiri ku represent the will and the interests of the people of Kenya. So maundu yonde ya kuuchu wananchi nambi parliament no authority to decide on you. Parliament no ndakwa ni onene ngruku yeni ha institution no ndo nye ya approve a cabinet muntoro kandi kwa nuhu. Parliament no ina power to impeach president on behalf of the people. So parliament is superior. The only difference the parliament inora bate pamekere sheria ate baba implementa na yu separation of power rule ne utoma kwedro ko kariu. Sedan kwa utena function of parliament no ndo ni muyumbi. Kangwa ndokora ntekwenda kwa dishonest the people. No ndo keda Kenya ka functional parliament functional ayumbe babweri kwedra bakeri tangwe by informed in mind yo na independence yo na bakandres issues ya Kenya tekoringirwa thimo kwirwa thithiao MBCD. For example kweta issue ndwale na kwirwa akaritwa president na mitete na ndwale na others hata resire issue a problem na ndwale ho ni mondeos baenda kwenga nengire na baenda kwa point no kwa bathuri wa bategeri batari president no nto our constitution provides a situation whereby if you are member the member of political party kana when haki ya kurunga makekura article 38 otebyo bibwiri okuriria gutebiri kwena unreasonable restriction ndaumire andreta kuringira kindike kura kuringira speaker kura last Tuesday after kindike aikwingwa na ndari na candidate wokwa weta wa senator Kibiro no kuigwa mucoro kwa na mbere ngamwa kure speaker na ikwari na candidate bangi bana batano fully nominated na bakurugwa na we went to the kuringa kura lakini out of coercion intimidation na mantu maingi bonde ba withdraw to atiro muntu umwe so uteme yako dhurenya muntura ukienda kuthura whether qualified when in capacity or not tutombere kuthithia mantu no nto situation ne provided era utumba kutha kwenda descent so idon kuwa nende tukendozi hairia muno and I want to be very clear that the institution of parliament is under attack, the institution of the judiciary is under attack. It's easier baraba ina pakuwiro ndi power baka wakanya barendo michokia kiri single party rule where mando kadida choroba kenda but that will be serious betrayal to the people of Kenya who gave themselves this constitution that atonyera kwita kwiringira kura nonto yayaneria manjukumu ya nekenda department ya thirikari ritangwira yayo nere ngina kuta kuna checks and balances our system of check ya thirikari ni aire compromise kambe kile camping hakona ile compromise not expecting anything kumanyike mbunge nonto why ukakwaelia muntoro control pass kuringa na katiba ebwe kote ya mbunge ni ebwe ku control pass ku imbesi ile kuyeta udhidi ya mtu fulani na hambi na dato kuwa ni control pass ukakwaelia Urambunge ekurita ngwe yayo tembunge omba kuwa yomba kurungama na anything tembunge omba kuwa komba kwena serious national issue na cause ila imba kwena salendo bomba kuwa manto ebo trikare executive we kuhao wananchi boba kuhao na kwa uto bopinga so mwananchi nyoke thro kenda kana otekwenda whatever they want ibo bakadhidia JR ani okwejera see first of all Senator Mbiro twera kwina reincarnation kana ochiaro rengi kwa mzee Moi and because of that kwa tuika kutena a functional quote in quote parliament kana bungere kutangwe kuringana rako batire kwetwe kiritango so how do we get here okay kwetwa kama tuyo well ibwa kama no Martin ndare magakeria Meru kaino tukaranga matutiona ni na impendete gutokera murungu kadho ndo bagutweka audabani na covid monkada ai ndo mwiro bado aikagwita strong na nyakenya no twetida strong so murungu aro kumwa for whatever reasons igatumba ko that wena chio itubirwa tumenya we have a supreme being who will watch over us only I ndino opinion ni different kidogo na gitumi kembetona na opinion ni different kidogo kinyandenda koja na little history era uni ndogania no problem yato mba kwithwa ya mbirite kana nio kaumire gatuge utirio twethira twina apart from mojo senator kuga apart from Kanu nyethira ni na theatrics chia nya jira ichuko karikathai utikia makingi kiethira tuge kiumba kwithira ki sustainite kana ga sustain igitarira jo gikithira ki former government nyakethira kiari giki mwe kana nyabi kwa multi party bado no kiethira kiumba ku sustain nande
issue ekione na tumba uchuria ke strong point ya arimbi ere ure ware no in control no na are in control ekama right mea katuge Martin gote muntu wita twagi kiama kilazima yani wiro ugwe njuno mwanga withro wiki amene giku however kinyata 2017 tomba kuga kwina baraba yukitwe mbuga mono i deputy president ba kigitenera kwethera kwina nini cha Jubilee nominations cha Jubilee kwethera kwina issues kidogo baria batendekana batewa baria bendekana kwa mbuga uni niyo thina ya Jubilee ambiririe nonto au niyo kwambirie kwethera kwina unfairness like tutechindana yani ile kimbone nguchinda na nde ikumaanisha o aria niyo sidire ya discontent ya andirwe na antu bamenya ukaja kwithirwa nka handpicked kana inkathaga no kuma na aria nkethirwa ndi uni nekero gitino ntunande ekaraje keri obvious wethirwa wiki Jubilee ugagitata ugakuruka so kwina kigita kera nomination ukethirwa ibukwira buthithia nomination yes lakini uri gukuruka turia antu bagugitata bakwenda ino uri okwendwa na ndikiama no kuigwa na ndi already seed ne ambirie kuandirwa aiku na ndi kinyabara na bobongo bataraga ibaije ati antu bara na atu twajukirie no tutabajukirie fairly ibaije bobwega twabakinya naja ibaketha baitwathikaira ibaketha bagitanagia na ure batu tukwenda not kuringana na katiba betania na mwingi ura jukwenda kana according to the ura senator kuga according to mumajora muntu agitete ate anyuite kinge mpomba kwenda urikara ni ati riria kiama kia thithwa o ankiama bau no bagita igamba bakauga uju nwe tukagiti ethirwa ari munene ora noe ethirwe na kintu gita kwa ni ata itawa manifesto no withero na manifesto akauga ndenda kuthithiria Kenya una aya na ndi kinoti nkathugania untubu ibukubwa ngauga na no ntunte twene kubwa na manifesto eje ni kuoneka tethi antu kantonye kia mene giku antonye kia mene giki no ntu ngwitikanirie na muoroto na utongeria bura mukatha wekio I don't think really Kenya ibukukaro tegukara lakini basically that is the way it's supposed to happen sasa so yani in short urangoria kuga Martin ni atiri kutwe wakinyiritwe gwita a support Kenyatta kana a support Ruto bonde kamuntu ethire kiama na aigwa nini auga ni uninka join antu baiko na ndeno ntu mutongeria no wari na manifesto bukweja nandi na nya ugo kiromba kura na anturene witwira ure bogatuthiria whether the dream dies later kana ite ko die later batu tukwenda kumenya lakini tuije bwatuthiria barabara bugatuigira irio yani tukatha tu self sufficient na ndiko bukinya mbere na ara bwa change yabo na agenda 4 ite thina yetu batue ikiama kienu keja na agenda keja agenda 4 big 4 agenda or whatever you call it na ndi kumaanisha ni ketha igejere nakyo ketha ibo gwitikia babwe we independent then kabu bwiri kuregana nae na for an agenda buka regana no buka to stick to our original plan na ndi no ntunagwo buka muntu aketha atina independent maina atenda ku stick to the original plan kana atumba menya president to options ibaye hiyo obawa nene babu betu ibaye hiyo option yo impeach baka munene watu tukumwenda and they have the numbers no bauge tutikwenda muntu ujo nondu ate gutwikiendera tukitite ate so I don't understand na ara kumba kwithwa kwina issues kenda muntu ambakami kenda kiama kithithio ria ene kiama bate kugitata bate kwenda andiria ka yes you see on several occasions senator na wete au bunge senate na national assembly chiondeka chi control remote kuma anko uri na ndi Martin ukaja kwithwa you have nothing to lose yani ire honestly you have nothing to lose ndachindire gitigi yakwa nte corrupt anybody kana yani we utunda thithirwe why would I have any fear ina ampomba kwethirwa ndinogwa mena wena ndire sometimes ria uga akauga point blank akauga oni ntesa botingania jo akuga otha ina arena muntu akaya kwethwa vote differently then of course not withdraw to na question marks gise ni tabetu lakini akaya kwethirwa aumirire auga oni ndenda ngania na nwe karingira then it simply shows otebio wena bibia ugitatia allegiance request to the people lakini baba bakomba kwa whipped betike Martin twetekaniria ke bruto tekaire mu Meru no mwanga kwithira kwina gitumi kirage utuma kana kirage utuma okira
yomba kwethora coercion meoije na njira nyingi no threatenero life no threatenero kinya livelihood which is also ere mtu akinya certain point ya koria na ndiri okay ana bako nyani kwenda bathoma kwenda bathithio whatever na ndi ukona go kawi ukona well maybe it's not worth it ukagitata ukebra and I'm telling you for free ukaya kwethora tebia with the closet ina biomba gwita kumborwa then no witire mathukanio jaku matiri mbetikiria mbere njara point ciawe i dicha sawa lakini no good information imwe akithira ina yo akime akuevaluate mauntu ya boye nyankuru kinonto is correct kwa now njara kimanto ya bia maloku batukiwa na no history nkwera cia kwa and I agree with you no ntoni yonto mero ntethura no nto nin support to uru that I can tell you no nto number 1 kana kia makia kireo ndarigirwa out ikiama ndetakano ikiama kaka ari popular that time and to be south bandingira kura I didn't have a problem in fact iro nya ndetre nino go nya lot of democracy no ndetikande nda kuromba bunge igion kawa campaign amongst ya bunge ukahewa ndairo ndire chairman of public investment next time undene tuwatanira na baundi yem na mbino kona ndikasira ila number of places that time but finally don't wa relationship darikano ria nambi na uru nambi au doko recruit some bit of base kirengo puru unda to atanidabo na William and the others ndeta tieni right I was selected as a member of parliament kirengo ati murado na puru ama mbondiem na bangi and I really want to thank Meru no ndo Meru mtu aringa wa capacity we kura te campaign kirari na ndendo baromba bendelee wo na nyatha yuno kona tuna lot of independent members of parliament over that na this is how Meru should really nebwe kwethire kari kiringa muntu no rokari so yangu ndo gwira ho ino ndo nkuhangirio ka kuiba no kuiba ukilasi metho na mbika uma kwenda umenya kinya thaitu kwa manto Jubilee kiama ki utiro ke yake thithia grassroots elections kana recruitment now on the ground to abo promise na to bora to thureni to any power to thurwa to abo chokeria kiama ke babwe buthura tongeria wetu we can't you people no ndo the promise was ito thurano to tena time ekuriria atia ithurano bia thurano aketo ya yonene then twacoka tuthiria atia tuthithio chaguzi kenda kwitha kwena ownership at that party to date mandu ya takarika na kitha kwa hari nayo kwamba kuona through systems na katiba ya merese out no twete National Delegates Congress ekawa uchaguzi bwetu tukuthithia hao kana ntura tukitiara pate kuthithia atia patu tu safu boya lakini on interim basis kuna na katiba bure bangi ya bangi pati linda na a few members of National Executive Council ibo bakeda ina power on the interim basis kwa ile Quran kama kamba kumba Quran na no kuona kwa kinyaki sheria oteke ama mbaitari date March igabuke kwa the uchaguzi our party has never done elections anywhere kuma kihire na kutenda any mechanism ya kumba cause changes so all the power itieto kipate linda na kamete NEC so it becomes very difficult kinya baba tukwaria cause express properly within the party channels no to utena kiama utapanirwa kile antu kana utwende bokareta the nation kuma ground mwanka witine that is one of the problems ira twena cio ira cionene na kwa twikane ndi okona nabo kinya tukwariria for example yango kwa institutions cia oversight kana cia compromised in hakwa ile basically what parliament will go there kithithia kwa oversight national government the independence ya yone will go there no tibwe kuria ibioria itobwa vote mbesa fulani buto tumira so you answer up to us so the way amount ya karine kiondo ngokwira we have to itobwe ko that no bwa mno no joria bioria as Kenyans is kwa to kiama kitena system si hayo correct makosa I wish Kenya came back with the South Africa no ndo party South Africa president answer directly to the party na president yokiama to with the president your nation no ndo oro kiama yake kwa the president nara ukareo kiathe kile kio kuimbichana kia kwinga ikio ndo kuona I don't know whether is Becky no so Kenya with the president yonde iwe munene hokiama na mantu yonde ni uwe so utie mwanya you are just one and the same thing kwena kama mwanya kanini mpenda ku point out the senator mbere otrathiria there are two things that you told us mwambiri otwira mbere
actually parliament niyo igwatawa imbere Yes. nontu niyo superior Yes. niyo batheriwa mantu jonde Yes. which simply means uninko orua inyande layman buga then all the power vests in the parliament. Yes. So uraba kenda kuthithia Niuba bwiri kuthithia. Yes. Number 2 what is there to lose? Kiuria gya kwa ndure ugwe na member of parliament atara kwa mwananchi na kulingana na katiba yetu the party actually cannot be able to etumba ko recall whatever member of parliament etumba ko recall member of parliament no nga mwananchi yake umba ko recall member of parliament. So it simply means ona arangenda kulingira kura ikyo mwenga kiamene no nto bwa misconduct and stuff tomo akure ringo that is not the case. That is not the case. Kinyaba menya, you know the mandate is by from the people. I'm asking. Menya no mwanka either way kiamene kanore independent candidate. So kiama kikyo kwenga kiamene bwana senator. Okay akwenga kiama kia Jubilee thai. What will happen? Kiama kia Jubilee kinya kia mbenga ntomba kulusi tekia wake senator Meru. No ntongo kwa kiamene. The vacancy ya member of parliament I think in article 107 or 18 tekurikana ni clearly where nyo yele site na ngoka resign wakwa kana ukethe we member wa independent uri member independent wa si associate kiki ama kingi ile umba kulusite lakini Jubilee tu for example ke haya kuinga kiamene remember ntethuri Jubilee nduri nyanto so still serve as a member of parliament mwanga eitaratamu ya thetiata ya muthire so brande jira kuwa tukethia katu hari tukielewa commitment yetu kirianto you can start no rungame family no kwa hapana musimamo yoke amanteta ni ria yo nonto you contradict wish kana wiro yantu we strong enough na that way with the risks oroke thro kirani orokuiba ikondu ipo biamene kana kuritotometene na ngwendo kwira ketha that external influence kinya utie kiama kebweri okurita committee no to committees parliament operate through committee na thero thurerwe uri entitled go sit committee lakini no to ban dictatorship ererio na intimidation na vitisho biwo kuibirwa igyo ndo kuonorerwa ukengwa so wengwa committee ne meote means ote tia weta mbunge hara plenary otire ange ombos kuma agenda neo kana kwithira ona kana uri an active member but other than offend the constitution na kuithia mahandu ya teo kaboka leo te committee ne o tomito andi wipero ito engiro committee but it doesn't it need a problem na ori no so that will also give you time leo tena ho ku concentrate ku ya Meru but no ero committee ngiro eta committee tena wa through ngatheti kana tumeme how we communicate as punge kwa kuna changes emotion ikachua motion ye ikwe independent ne can doctor ubajenjwa so even as we sit now situation in ya haino ndo committee ne no roti we to misema nione no ndo kwa committee mbunge yetana na ndio ngonkwenda waelia huwe affront a parliament by executive through direction ya mbunge bure conduct its affairs ogo tweka wewe mbunge na bugara botende le committee na committee ne bwiri yo checkie national government committee ne bwiri ku interrogate policy cia thirikari bure kuritangwe lakini nipo kwera boeta na bwathithia ta bwatirimana how do you exercise that one ni mahantu ya maumu so JR what is really the problem they now nimbi is it the system is it batu aringikura turingaira anto bakura is it peace babe to taba kama manara you know and they have no independence yebongwa problem no boineri oninga gwira menya under deals zile chedo chi parliament gato tikadiri ni nyingi man so yes now kiorone kurungirie komi na ara whatever ni anto ba kai badide ya genuine business barabe daro batina ine fear na ibo ona be vocal and to some extent you bona na nis me na senators sometimes it's like mtu no maira womba kuda ko jare odide ya lakini no kumenya yani at least ya biashara chiaku chiririe within the law kadhani ugoti bobwiri kuri wanurite but you see kijato achoka njaja kiuria kirio kure ya nukuona yani it's like kwavo kwake kurumbuka ria governor kiura kuthia buria kwena somebody weta gutagana kadhani urite ogoti kana nurite a lot of nonsense na ndi those are the fears ile antu bethairo bagikaira bangi na of course ukori wa thirikari ni okinyati lazima withirwo kithithagia mantu jauja
yani withdraw na any that linen go with it in the closet no but fabricate ya gitara mo those kind of things yani mtu achethera inya na loan ojukiria loan utisa visawa no loan ojukira tiba cha mtu enajio so these kind of things happen. The other thing I believe is misinformation. Okay, I believe 90% of our leaders betikiti yake ngwakia mene they will lose whatever, but constitution menya kedra mbuga mtu akedwa akikira mbuga goita kotini or something like that. The constitution to etikaniriri is the superior document of this country. Yes. Te party rules or something like that. So ompenge oni tari no more oto non nie kuga mpingo I can only be recalled by my people after 2 years of service. Yani mpomba goitwa ne antubakwa oto no kuganga ndengo kya mene angathirie bore so ikethwa irugono rwa ndo achia nyumora kinyaba mpinga. Number 2, kuna freedom of association ni only there area ndina uhuru bako join any party kana ko whatever. So I mean it's like immediately ukeja kumpinga no ambira to kumpinga buru, then of course I can go back to court ndetambuke na ndo ko ngiria yani ni ambirie kwa discrimination on whatever, and then again there has to be a good reason ukeja kwethira uni jauze nitakuga I pledge my allegiance kiriantu okaja kwethira uni kauga ante kwenda kina kana ante kwenda muna muntu muna no ntu boitomi byakwa. I mean is that in nyomora insubordination? It's not. Kira ndona akeke insubordination inaandike party organs uchiao jo ubadhithetie mimbona in order no ntu ugo wetire kikiama weja wethira bena rule chia ijo ketha twechetha basketball match no tumba kujo chetha football. Exactly. Right, no ntu football ina rules chia, basketball ina rules chia. Yeah, exactly. Right? You see, as much as tukwaria bwana senator kwina mawatho ya kiama kikenu na mawatho yao kya kwithirwa tikuthiatira ura maybe neck kana party leader kwenda of course no mwanko that is not I'm I know he knows better than me that whatever no to kiamene lakini kiutikyo gitumija kuthithia kiama kenda kwathika ire gita rionde then ukaja kwitho ikenda kwathika ire gita rionde tututhoinya twina whip menango ge whip ni ekwejo convince kenda mbita na party line tututho twina whip na ndi akeja akaremwa convince I can still move on and say something different na ndeke kusupport kiama. So it is not automatic margin ati muntu ati nontu ndike Jubilee no mwankanthi thiora Jubilee ko gitatia ekwenda katiba ya Kenya and article 117 nontu wa cushion ya yumbe through threats yu kwariria na mantu yakenda urumwa wa independent kwailia na kuevaluate mauntu yote ya mwananchi kulingana na ya kari e provide data 17 for enactment of legislation ya create immunity na privileges si ayumbe kenda kuthia kwina freedom of speech utethera ukisia ila sinaona hata mbure ndaumanka watwa menyoka thidi hata mbunge utemea ku watwa no kwina that immunity kenda umba ku express we mahoni ya ku tena fear no te kuthimira uroke thia kurantu DCI ya kuthikirite EACC kana mantu yangi eu ni okatiba Kenya ethete ne wekua so rira kuona tokiwa problem gwana nkwenda kwa ngri ni ati kiama nakyo tubwiri kwa loyo tutepati nte kurea woni lakini utumba kwa loyo ke mawatho ya kiukoloni mawatho yara ya kuthithu muntu mwe kana baire bakarinde nyumba bakabwiri ko kiama kewa au be 100% bound by decisions ya kiama rira system na organs ya kiama itrimane cionthe ikawibwo twatuao na bwa angry disagree in a meeting where your opinion yathikirwa na wa persuaded to think differently. So imadhoni binding. So wewe ngogore kiama kumara kali no kubakitari the election. Otiemo chairman you haditha no kinyantu kwemwe kumara tu harurwe. Kogwa ndombera arume baire batimana bakabanga kiama ngawetekera chababa wete never. Loyalty nimbi kuka ya kwethirwa kiama gikuwa turite kindiki na wore against kurita kindiki. What is loyalty kuirike kiama kineri? Ni boka misilindi Kenya kiama ikuwa imuntu mokuwa which is so party leader so tia ukazia Meru kiama ndakura kiama te muntu umwe kiama is a whole system ya antoraba believer na ideology na cause ya ntunduhira na ibekete sheria ira siaba ikanga indi conduct yo na behavior ya baikuo. So how was it supposed to happen? Kwa haburi happen kako haburi kwetwa kwina musemanyo anto kugairwa kwina musemanyo kugairwa itukwenda kuthithia ABCD no 1 2 3 na
buketikaniria yaya tethithika no ntuko 1 2 3 bukaringa vote baba sinda watwikani yo musimamo bweta na hina yo lakini inyage sheria let me tell you no nkwire kwira o sendi broke yana kana decision ile kamikwa through duress no kuba force ni itumba kwamba ending so no nto no atiri kiboko no gara no boka thithia na no lazima hothithie no kathithia te kuonania uthithirira no nto bakwenda so ni antu bakai muno bakumba kurungama bauga mantu yitu kwaria na inda hakwirete kwende antu bonde bawiritwe we are lying to ourselves katu ikayania no tio kwenda kuwa na kethe hatu tukwenda kethe hatu kwira na uma utumbo mbira katiba 106 burebu uri kuthurana tu speaker ayume batima ne baringe kura iria kethe akwaretwe antu bairi bathatu tabaitinda no ntorende kuna lot of discontent na protest ikiringwa ina nange wibo kure yita ikiringwa abukiwa ambu kuringira mtu fulani sheria na onto kuonde kure iringwa in secret ballot kinyera twathura speaker mbere turinga secret ballot lakini ha bweta abukiwa ambu na ena kono ndi kwa kile kana ndo sheria mbunge to watumbi tu famone turinga secret ballot kwa tuige antu bonde by within rule utarithia da utionge ukarunga mawe wenka na I try and develop me you see it like okahana we put team na players ndipo tele kucheta kianine team rengere akweya kwenda wena wokoba wa mgoro ringa okahano kingambe ukiwa you have won you haven't no ndo team rengete ringurengete hire so and beto de hatu kuhariria itokuwa there should be some bit of respect no ndo temu ndo te dhuri okame andhuri ni antu Meru antu milioni yiri baba Meru na kinyao ketho tena heshima na Mithika wengwa weta na muchema ne dikira Mithika na sauti ya Meru brava kuwa woya ki constituency sieto kenda weta yumbe bonde tukurungama barumanga no bera nibo bukathithia no ndo bate kumba kuria kiuria uberete nibo thithia MBCD na inko ndo bera they have stood firm to resist bakora saineni barwe kwinga ndwale ubaba utumirwa beta kura members of parliament basaine petition ya kwinga ndwale te ayumbe they are not members of parliament ne akorbantora na tongeria bare outside mbunge so you wonder muntu wote muyumbe ndwale hadi usaba owe chama ni operastato right kana we governor somewhere kana we PS what business do you have Ndwale in parliament leo kwera yumbe thithia ni boko kweru munene obukwa no kuwa ibo hari no enjo matatu ata abwirire then what the nonsense is this to think I can't umeria so maybe president na communicated indirectly kuingo kwa Ndwale maybe just maybe. Well, imagine it can't be maybe. Utuyumba kutho maybe no ndure ka ukira u. Ino rere betre nyomo rende beta ba decide tukaenga kinyaki ndiki na whatever they did it. So I mean ikwe ya kauga tu he doesn't even have to say it by the way. Na utena alinye gutiria. Atiria ugate to tumantu bo bakwiro ba president beta kudia bra. So now okay kwithirwa ata communicate indirectly na okay kwithirwa utemto ya kirire na antu akirita wathani bwake orira. Then bakanini kiega tukona bakiyukirwa itali aria ba Mithika bayukirwe ria kuingwa kamitine and staff ukaguthu ibakoreana na bo party leader kuwa if really party leader no kwari bantu ya yonde no kurita watho barbo karika kiamene na kuwa Ndwale remains na bubu weta kuyuke signature cia ku impeach maybe tukona whip akiyukirie ba Italia. Well, nteko thwaniye gatindo kinyake issues ya no together if no na neto for sure tu nteko kararania kabisa na anybody president we na ndeko together party leader no call the shots so ato etikaniria thiri ethana kwenda uma akauma eto etikanirio na ethana atekwenda atiuma eno ntugatu ate kwenda tikabwiri kwera kanini kegara kana mantu asignature eni wasi kana na ni why on to signature wero no ngwero ndo yate ko kumenya standing orders ya parliament sua kuinga majority leader ubwiri kuthura na signature cia 2/3 ya yumbe no kubwa yao ya yumbe bakiama kake mu proposite so ayumbe beto ni around 170 something baraba ende ne mbunge around 171 waite 2/3 around 180 no kwenda signature o cia antu obande diandidate
kenda ndwale buthi ata bumwinga so president atumba kuinga ndwale directly so probably no antubawe no berwe bete bathithia ta baswesikine chabone kwa thirikana baingi ilikuwa no ntuite kwana mwanka nendi na no ntu Meru tio seinete no mwaki Wegembe North no baba hange ibo bangugore iba utomero ha anto from all walks of life bagero eteni fu seine ndwalengo so our question is beyond hala ngero ni bina ta didetie bonene aba tukenda kuthithia kithibo kwa parliament na pasi ya kuthithia reflection na kwedia examine performance chienu tumba kwetha tukiritana what kind of verdict wobo teta ngwebwega bo economic litangwebwega bo to en mbecha kana tuendeleta kuthina right kana bo katiba implement to boya bo ko disietu sina manjanges na njanges ba weta njanges ba point ya na batu kwa point na ni kwenda twarire mantu ya judges no tukwe barua yera andikirwe ni president wa Supreme Court na Senator yetu kaedha tutariria nkurukino ntoni mwana sheria lakini kile SMS na maoni yako mheshimiwa senator you have said MP is only who works with the will of the people. Are you prepared to be back to Igembe South as MP? You work with the people of Igembe South. Thanks Nikim Kanyeusi Igembe South akachio ongeno akawa Jubilee is going nowhere. Ongeno arembira Jubilee iliisha kitambo. ODM die inaongoza Kenya ni Kefa Kuma Mikinduri. Ongeno arembira Honorable Mithika nilikuchagua na hata 2022 kiti ile utaitisha nitakupea. True man I love you ni Gideon are Nairobi. Jubilee vile inaenda haiendi mbali ni Flo Kuma Mwea. Asante sana Flo. Boniface Mutueri Matekum Adhero Gaiti ariwa kioria kia kwa kiri Senator Mithika ukombeka Ruto ayukie bendera ya Jubilee 2022 kanana kukombeka Ruto ayukie bendera ya 2022 kanana hata kwa kara kuringana na mwekethano yujwe ndene ya kiama kia Jubilee. Mwisho bwana Senator when happen to meet Akinda Murathe and Atuoli, please tell them that Uhuru publicly told us that Raila is a madman. He told us that we support him for 10 years and Ruto for 10 years. Na au neoturi. Politics of deceit are not for us. Katio kithimo idhato. Hello Wero. Wero hello. Hello. Hello, karibu sana turare nao. Hello. Hello, karibu noto kwa renwe. Mudhomi. Karibu sana Mudhomi. Hello. Karibu sana Mudhomi na tunieleza sauti ya TV yako tafadhali. Hello. Hello Wero. Hello. Hello. Hello, karibu turare nao. Hello. Hello. Ready na Humphrey kwa Makangeta. Karibu sana Humphrey. Yes, ndenda kwa bi uru akoedia. Ni ubuai na bononto na kirirewe ita kuonde kwa ita. Ende niguo ubuai na bumo ankadai. Na anto dai mujumbe kana muntu oita opposite na Ruto vai no kuana. Hello. Okay. Thank you Humphrey. Asante. Hello Wero. Wero. Okay. Hello Wero. Wero hello. Hello Wero. Hello. 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 Hello, karibu sana turare nao. Duncan Matemi kuma mawa. Karibu sana Duncan. Habari ya studio. Batutu sawa kabisa. Maoni yako kana kioria? Mwana wetu rintori tumwendete. Tumwenderete muno kusema kweli. Tuba tumumishite na tu kumugumibwe studio kanare. Mwana nonto nyako vetere tubagireti bakirie manto Jubilee na yo atongeje bari imbere. Lakini rintori maito kumwaki pa umbere na ito kumuya kofia kabisa. Ine jana mtu yawa na marumi maruma jakea.
na chokeri na tukamua mukuru wa kogi wetumi. Okay. Thank you. Hello. Okay. SMS the problem with Jubilee is that they are two functions, one for Uhuru and another for Ruto, and not a matter of laws, constitution, and democracy. Discuss better issues. Okay. So, JR, Ruto na Uhuru. Is it two functions? Jubilee? Can I to create something? The media, they create your Leto tu create ilio mbere tuona jeka kwa game kuchezo lakini rai ni korua in my own observation is like ilio nambado ichi kuonekana kabisa. However ni korura kwa wajaora mukainde kutandikira ara mwambiri nkugaga okay agwetha wena muntu na ndugiro kama support ambe ni buiterere yo menya niyo dine yetu ya politics ya Kenya. Ore twathirie kura twithara twambite kuringana ndi ciegita riu ringi tugitite atha twitite na ndi ore tukuthirania na iji twakarire jegana no ntuuru agukinya pale agukinya state house kuma una ndi twambi kuchwana ndi ore Ruto no agagita ate agakinya state house mbo ogikitungine wikitwarite maita ya maingi muno Martin tukore ni atiri na ndi no the politics no chiendereaga ki team tangatanga na team kieleweke bonde baithiurunga bairinga siasa na ndi mtu agachuri atiri ngugini ni ore igaitwari ijaomea tukuga I mean is like kwina thina nyingi muno antu batikumba yani thirikari tina mbecha marando ni utwingirie na twajuri isa za tukoba mbecha iji na at the end of it all gote maendeleo tukuona jana tumba kuwa jomba kuza jaichokagia mbecha iriku na no jana nigoro kandi jodere Magufuli arauga ati tweet the video batu na video double ndaigwa bodo kumoronda joria on a serious note batu ko tumba kuethera tukiromba byo kurea na kanangu ni ajira tukura tukare tanga 12 million a Kenya. Yani we 70% of us ni antu ba agriculture. Yani odo utomba kodithia buruko eri twanda irio bya kurea byetu bya kongana yani thirika inyege twira mantu jange twanda irio ba twira tukiomba kurea yani antu ani bedro age tudireta na ore atwitithirie bya kurea something like that pisses me off a lot. Na ndi nkoria igitene riu rio nde twethera twina ni morea Bechire tukuromba cha kwakanga SGR anga cha ku extend yanga ni morea anga kenda itanga na anga kuthithia anga yu wakanga nyomba anga chiambi. Well, kioni ninte kuona na ale yani mukenya agatethekera at the end of ntatwire ku yuchionde na ndi politics ile chiachetha kwa na ndi kethe team tangatanga tuyungire na ala tukariungira tukiuga jara tuketha tukiuga bateko support da yu ntatwire president ya kuthithia na bate kuregana na cio kio kintu kira ki important mano mati ni kulikana bate ko support na bate kuregana na cio ukenya kwithira igukuthuka oweri kumira ogatwira antu aja gute kwita bobo ya kwina point nyato uga gato kauga ikaba kinya president vice president ariki kinya antu amwa kauga kan deputy president ariki kinya antu amwa kauga thirikari ure gwite tutethia mwananchi oni kumira inkebera lakini ukenya kwithira at the end of the day ku na urigo oro Jubilee damu na mandu yangira jau lakini uri kuthithia ite mwananchi kugita gutethia so it pieces someone off no to at the end of it all kandi yara nonto aumba kwa karinde outside mandu ya nonto wa trajectory ya ira kwenda koya. Number one, let us tukororerwa milele that Kenya thirikari ya Kenya is a political government. Formed through a democratic process. Kethe kai are monarchy antu no bakire na kwa karo. Uwajuri what has happened tamwe na otemanto twathithia tofauti ya thitha between 13 and 2017. Twathiuruka kugonde tukiringa ndebe cia 10,000 km roads nini uteki achenjiria. After manto kwa rondi kwa na Jubilee manifesto yebo kuwera kidogo yire mando yambi ya big four wiro kuwera nengo angiri nawe muno no ndore umende uri hadere tugathithia mando fundi security kanambi fundi security ni on Jubilee agenda ke big four but kangu guri hadere na inongura manyanto akenyi baritano ne bamenyi ba umire twakachwa kwa yakigina kakenyi siasa yendekana na siasa yandekana ibyo ndo bwatinde methene bukya na uburi kwithira na hantu baina interest cienu na kene thirikari onde nkwendo kwira muntu akororerwa antu baruya
kuchwa power nikenda bahumba kwa yana kigina power to share national resource ku collect tax na kuthithia ta ukiaya na brake atumirwa uthethia ntubo and that being one of the principles ya tumakuthithwa ratu kwa hare mantu ambigi fo agenda na fundi ile security nyo kwenda kwa na example ile yo tukachieve fundi security hata kwa the agriculture which is an devolved function mbezo te kunenkanira account kena mangavana ndene Kenya 47 bamberia miunda na kurema ma extension bona mbia cha kwandika extension officers na every mbondozo cia kubandithia ng'ombe na mbini kenda baumba kwa thiata kumbusi embi food production how do we get there okay kwa ile budget ya Kenya percentage ya mbesa just a moment percentage ya budget ya Kenya area we kwa food production kakire agriculture what is the percentage na ro wikiambia ina okuwera manto ya njiara nambi antu wena mpara kaba yete raze njiara na mpara but remember billions tiaurere kire murandi it doesn't matter bila important ni commitment ya thirikari committee obligation yayo ne resources yana beza cia that is why Kinoti is there that is why EACC is there no nto na woke akodeite kura antu abatethia bahina ngwe thirikari tangweku nenga ngabana mbeza kwa dakai kare wa ibadhi ato ni EACC but demonstrate to us ati hobo kwena ngundi we ya idio bihondekane nantu bombe kunyira through giving resources ila siomba kuendekana na other than nyawa achieve food security number 2 uketha we achieve target yenge mbega ya kuhakikisha ukwethia so antu active ke kure mai miundene and that's a source of employment you know when the carry ya clear policy ya con guarantee minimum return ki urimi sukuma mpempe mboga antu batini incentive ya wita nao so leo kuibwa tukiwa mahantone ya ne that ne informed na mahanto ya mwe ya thatu na namba 2 nkona kutena ngundi wiro kutena honesty irereo na ondoro nkwenda ukuria bongo wende yara nte kumekwatha mu Katholika no Muislamu kanori mubi no kwenda kuona ni yaka with around ukiwa hadhirikari ni kuthithia MBCD yaka kwe makosa na ntu bake yakwanita yaka weta Kenya kana kuthiuruka siasa yusi kinyega nda kwero siasa wao wethithia siasa mena unde senator I wish ke the ndare na ngarama na mauta na mbeza mbele ndirogete kaunti yo ndemo no nkera cia kuonania burathirikari Meru ikuritangwe na ekuritangwe bwega nkawone kuritabwa na ekuritangwe bwega nkawete kuritangwe bwega but kinya tukarinde utie ngarama utie mauta okuhewa na yet no kurwa to checking gavana we national na rehuru no kurwa na corruption na mbeza no kuiba sikorai ni kura na yet parliament no utomi wa capacity ya kwendia ya ku check institutions na rambeza ikwira through such interference so ngukura to take honest kiwana another to take wira na uma na utie manya na lifestyle wachenje kumaria twathingirwa kura 2013 mwaka 2017 twetha tuna micemano throughout ome thai 17 2018 no ntubarichoni kana cianya nte kumenya nimbi ina watu ikire antuba iba kuthithia ata iba weta kuringa campaign na ngore Jubilee utie factions don't be cheated because I'm a member of Jubilee na mno to commitment yako na leo tukikiama up to now mbesa cia kwindi every month dekana ndo kuona mushara kwa payslip no yo itawa mweri nta withdraw na nteta no nto ndi na hope tugedia ku resolve this problem baraba kurona kiama kena kwerio kuthurania te bate contribute ambeja ku batiye kambi but the tone ati antu ba mwere batone nkembomba tu iringe tu ngwa to dia that to is really unfortunate ne ukokareka so kuringana na bora ba tu kuona situation ye kari tuina ome ibo toje yara kuria atiri why can't deputy president ya wathirikari te weta boya to te boya na nguma see deputy president na president baringero kuremwe baringe kura emwe na bonda ni bareke ballot paper so ora uthwanajia ati no mwanga bana deputy governor baringirwa amwe ora uthwanajia no tetherio nge forget it that is a liar without the other probably utiwe chinda kibo bakiana so we kwenda ikwenda a lot of respect ya wana nana nandu ba commit ki ku feel promise kire antu bra kwekire utie favor
nkuona Uhuru ahete Ruto kana Ruto ahete Uhuru keitene ria nontu twaba supportere nontu twathona cia would have done something na my major problem ikwethira ria antu batwabahenderie promise na batwitikiria na betikia tukuremwo bathithiria itukirie timbice nthuku muno ya antu bautonda utina ria twacokera kibo ringi bomba kurio twitikie twagaraka turi arongo. That is my major fear nontu kinya remember and into very categorical bwana njiyara kuwa nontu rimwe ukone nya message ica tumwau tukira Uhuru nontu tu mutongeria wetu twendete na twitikanĩtie nawe atwire Raila ni mbi ni muntu onthu muntu te wonda tuma message ni raia baraba inara clip nkuona sie circulator ikiwa yangu 10 ile mwingine William 10 the problem rande na yo right now na nontu ino twire mbungene itari nene na ikiwa ngwenda Meru we must chart our own cause tumiora twetaita nontu bado tukamburandwa right na twekirwe tag ite yeto nontu ntiye turi arongo twakayania na turima strictly ke promise ira tukipete and I'm saying this nontu mbere ukaurerwa itwakiusetwe tutarahirwa hamwe nontu itara kibake kuria ukipwe muyu na Raila thinereya Kalonzo aigwe hatutethia because I was in parliament kwa ntema through presumption kwa karaya ka noe kibake a support kwa raisi itwakiusa tukiro itwarukire Raila tukuruka Kalonzo ita narore kuia William akuia Ruto President Kenyatta akua no yaruke ringi we still continue ukamata mbagenji yagora no Ruto William tukuthia tumuruka so we become a conman a community ere tumba kwa hatu rasten na twagerura batwe na other nation other parts of the nation tuwe konifahamu fears cia antu baraba baingi na nyawa yo tutere akureta story nya cieto cia Meru no ntu betrayal na conmanship tiru hari akiyambiriria ino ntunya ni mukatha imbitigiretie irio no ntunya tuhambiriria history ito thithiretu aja itukonete for quite some time so it's about us na timetheka gomba kuwa that is my view the view yao ya Meru lakini tukaenda kwa serious leaders tote kwa personal tote kwenda kwa selfish we need to start a serious conversation about you to kwenda weta na kumenyao where our best interest you got taken care of. Sure. And by the way, litubati kwa riri manto ya Meru. So tuna issues that too. First of all, JR, Deputy President, ena kari njiu ya kuwa ngweta. Ntekuitikia ntukumiona nontu gatuga malieutenants jawe muraba yake kana uramba na teba kigitani kuma bakwambia kwengwa na all those kind of whatever no nga ku make noise tu bagiuga igukwa unfair thirikari amini kiama gitikurana bubwega but ideally menya Martin tutumba kwethira tukiuga bobo tebugi na muntu atekurungamira musimamo jwawe auga ibusa zonto bobo tebugi na ndenda bothithwo nana no mwankante twegite ate so ntekwite kiomba kwethira na that courage kumira nontu nwakaumira the moment kaire nontu nandi tukwirwa nyumora thirikari the political which is true akaumira ya nandi manyano eka irrelevant so atenda aketho ari au tu kinyethera na kuona agenda cia ite kugitata cite ku move however ni kire kempatho tekindu kiombo convince chiteo chirio inene tia katika Uhuru na Ruto however onpomba kuga atire Martin legacy rega tigwa kana ora gugakarikana ndi in between miaka iri twinio tigere no ndo tukutine nyakuria mugwanjere kurukite muntu ora umba kwa blamed nkuruki no ndo bakorega kuthithia jaria augite kana ora tumba kurikana tukiuga atathithirie Uhuru so oni mathogana na nyakwa no ndo nani is a principal assistant no ndo nyare obisira mu nte manyenye na story ya umire actually area yani kiri nyumora executive order number 1 na area umakenda kwithira kwina presidency ati kwithira kwina office ya president ikuandikana na kathithia whatever I don't see kinyatha kwina office ya deputy governor no whatever
constitution yetu iriuga bubwega kabisa ekauga wojo no gutetheria ungi na akathe yake jaria amwirite bas which simply means gutiburi kwa kwena ofisi ijiri so executive order amanisha hata na difference I mean well irauga kera thire yore actually katiba ikuga ukamboria ni so au ntirona kwena thina kabisa yake na nya president yokaraje ka kurwa na deputy ari no ndo une ukatiba ikugitata ni wikuga nyethera no ofisi menyo tora mutunyo ofisi bado no we deputy sasa na president akaumara omende gurutha hii whether tukienda kana tukiraga no president but you see we president at some point in revoke yenge ya 2013 was it I think nandi ire mbere nandi niyo ekirite no more we presidency na niyo etikiritie through an office separate you na akiandikana it's an executive order no it was not constitutional you understand nandi eje actually ni ko revoke area lakini baadhi the right to whatever yani what is constitutional right now no ntoka dhoma ngugi ya deputy utengi ukona kabisa na atebwirinya ko nigite atebwirinya ko the minister ni unyo more kuga the president atomba kwa anything else apart from the president of the country and more reason why it about change katiba at some point tukenda to include to mantonto yato well katiba deputy president either ena function ida kulitangwira omba kwithira akita well atumba kwithira ena je ona manu ije ko ina story ida chithero chiri Martin ka kire tumba ko tuthire ura tumba ko tuthire tie ka twithira tukiura irwa kwina ide twitaga unique situations nuko na jana nditha history cha covid the own constitution vice president na minister wa mabangani bwandene isazawa lakini you know menya ko ina difference ya vice na deputy a vice actually ina functions and neither in a function some of the functions chia whatever na tila lazima chia approve ni the chairman you know no to vice kuna chairman na vice chairman so ena functions chia kana romba kwa ena secretary na vice secretary but a deputy na kimiro tumbo me translate munini yani munini lakini okaja kwetho otio ini kwa munene you understand ite kwa automatic kire vice ki deputy I don't know mbuga nongo kathoma okatega Oxford no mbo kwira bobwega lakini wojo na ndi functions chiao gotechio functions chiao ya 100% functions chiao ure onge lakini as long as uri iguru yawe areo otugomba kuthithia indi nethero areo to just in case tutekeja kutha tutena president just in case he dies you know burungu na mweke ntirauga akua yudo kulikana nyamo before igane kinyata kangwa lakini situation au mara omende guru menya kwena documents chibwiri gusainwa kana mantu jari na kethru aje tuwe kwena na icho ngokwira icho unique situations so tombo mwa functions cha kwa finance minister lakini akeya kwithiro na at the end of the day uketha kwena issues no ntuno bwiri kwithwa agisa ina some of this whatever the final authority na ndaka the finance minister na bado no approve you know certain whatever then it becomes you know conflict na mate nurana ni akua kinya I correct kuruntu akenkuona buti sasawa na nikiontu the owner of the office robu with the assign deputy president functions abwiri kwithira ari acta in spirit ira itikundimini obisira because the only problem nda Kenyans wena yo anto barone ya kai madharau yayo ne kundimini obisi no te bo bamenyeretie na ndiruwao no buri kwa ile institution na presidency bure kari no ndo meputi kiliali bura katibe ekuwa ne kenda kinya next time utike anto bakadara obisira kana the next time mundu wecho anya mundu ra umba upeana we and deputy president kwethe kwe muntu kwenda kwa obisi atekete ari onde akona madharau yaronga athithirite so there is need kumbievu na njira era ekensure ne protect obisi ya create thika katiba no nto creation sion the constitution alafu kingi me amadi ngira strengthen no ni I mean senator kuga menyo utino and then uti powers ratunywa by the way antu babwiri kuza bairi kana kinya president yateandikana okay powers lakini ako demean kana utitio ireko he is still the deputy president of the Republic of Kenya end of story
bad timing kana executive no, orders nya president andikana he has only authority to appoint now appointment chia na chite automatic appointment chia wechionde tiurukaira subject to parliament. Okay, kile Facebook Latif Ahmed Arua Uhuru is paying the debt to Moi family. Gideon is the main theme here. Baba has been compensated for the election he has lost. Alikuwa kitambo ya kurudisha kiti kwa Moi, otherwise Yetiaro Kimowata. Okay, nawe Anthony Muguna Murerwa Ntondavo kile Facebook still Arua. My question to Senator, why is he planning to quit senatorial seat in 2022 and go for MP? Meanwhile, Senator, talking of betrayal and honesty, he is number one fan of betrayal and dishonesty. He betrayed us by nominating people outside Meru with KPP party. Tell Senator we know he brought KPP to Meru even though he belongs to Jubilee. Story ya KPP it's too much. It's too much. Alafu are you planning mambo yete kia MP Gembe South? You see, I'm a member of parliament. The MP kinya muntu okuria kwa meate kwa MP nimbi. Neta thome katiba article 94, 95, 96. No 94 amwera what is referred to as parliament. I'm a member of parliament. Okay. Can you remember Ababu Namwamba 2007 during the swearing in of members of parliament? He swore in the name of his president Raila. Years later they fell out. Relationships in politics are not permanent. It's just politics. We don't need to carry these matters in our hearts. Asante sana Kome the realist. Asante sana Mwalimu Kimathi Arua. The debate is good. It's an eye opener for the audience. I would like to ask Senator Mithika if he thinks Jubilee government will achieve all the agendas as promised to Kenyans. Nikimathi arentere chimawa Jubilee achieve ango ndo bashua kwa tuba thithitie mongatha iba expect anything. Okay. The country, the economy is dead, is down zero. The public debt marando yatu nayo tutia omba kwa ya tetu kuyatu yaturinda by grace of God. So kinya kuthiria projects ira gwithikia beyanite thai kuthira ikiama gikari kwand. Wow. JR, well remember baguga Martin it's an advantage actually kiruto. What is happening no ndonande turejito ba blame bond wo kwa karika thai blame igetho on one person. Do I even care? Woni ndabuthurire bubeli. Sawa lakini nande utukuga te kaumira no ndonande kwa karatiri ugo umbeberia kendo thithia no thithirie na ndi manyana ni akeja kauga atiri babu buona uninda chuma yinda yunga ngibweja mbeje cia kanisa indi ni ndengirwe ndikwengwa na mtu bakwa bakirwari barabatigirwe na ndiri ni atabathithirie. So you know au kwina ka strategy. However ondenda kwira ndu betu atiri wathinda kutinda kunogua akiuga nga Gideon ni wo guchwirwa giti abaigwa wina kura. Okay. Kura ni guo ijana kenda. Na tukwale mantu nyaonto kuara kana mantu system. Kana deep state. System na deep state ni uwe. Kura na rawe toringwa. So wako atuka oro Asola nation. Asola nation versus dynasty. To atrima na to ni bai kwa baba inge kura no to kwari aka this is not Kenya. That is ibukwethire to kukarimu tora tureta ero toringa ira kura. Tureta ero no na ndimbere it has happened na tutekaniriria atire mbere Martin tukeringa ringi cio ndema weru itareo social media tari no more na ndi tukumenya actually that is why I was supporting the party kana party ye zarita kuga kinyira ndenda ku modify nini amiru riri tuibange ine te tuibanga mono kenda tuithira twina Asla nation kana twina anybody else ituibange ari amiru tukethirwa turi. Speaking of best interest, are we really lobbying enough kile Meru tukiarire mantu yete kia deputy whip tuketha tukiarire mantu lakini mbele tukithimo ithatu halo wero le hello wero karibu turari nao. Ore na Elijah Kiburu kuma mawa. Karibu sana Elijah. Maoni yako kana teoria? Ulikuwa maoni yangu wenko pongeza seneta JR mkuruba inwe.
na mbere burun kwenda antu bakuringa siuri antu bakuringa thimu bakiwa na nyanje yara ikuwa na maoni ya kuwa ati kuliunga kura ruto aliunga akiliunga ira Kenya yeka kware athina kana kwa iracia maendeleo ye yakiri ya kwa iracia president agenda na ndendo murika ne deputy aliunga Kenya iji itare omde aria akita kuliungira mirandi wera president wengwa kwende bwithwa na president ntamenya ni biongo biomba kwithira bikiarira cioke ya kwithira nawa yani ni ata kuliunga for example deputy president yake ya kwithira kuliunga Meru ona project plan project yemwe ni ata ntubu ari bukwiria president ativu anjendewe so mantuna ya ukandamiza yubo ukarikage ni ruto akenya batikuwirwe kura bonge beda kuwa senator usoke kiuria kia manto member of parliament na ni member of parliament lakini de parliament ni yire kuye ya national assembly na senate ababa kura sia niri kwa akieta kiri niri kwa kwenda kuita kiyo 2022 in national assembly kana hii senate otherwise to support sana. Thank you. Debate wani una. Asante Elijah. Hello. Hello, karibu sana mkuloto rade nao. Uraye na mtoto wa Munya. Sorry? Uraye na mtoto wa Munya kumakambia. Karibu. Kimunya. Okay. Hello. Hello. Oni kango support muse buna juu. Asante turare na ombele mukuru. Murare na Shaibu. Karibu Shaibu. Alafu hamba jangu kidogo rafiki. Pole. Oni nkiara ya Meru ukaja kumara omekenya ukazolo ore omekenya. Halo. Ito kuibwa. Utemuntu ngweze chikuita kama Meru ukona. System yetu endelee na Kenya zaidi. System hii nene sana na ni kwenda Meru pachumi muona maromba sana. Na ngezile Mithika kibaraka zaidi kila kisafwa nikakuchua kulingire kwa manto mingi muno chao menya Kenya itu nyo niligoshao michichi tu ya watu Kenya. Okay. Kwa sababu nene sana. Asante na pole. Hello Wero. Hello. Hello, ni Farinda kuma Marara. Karibu sana Faida. Farinda kuma Marara. Karibu sana Farida. Hello, ni Farinda kuma Marara. Dewo ranku ngale. Ndenda kwamba koria siju ngwene ntekumumenya lentole nenkumumenya. Eta wa JR. Leo ndamba ko moria ngamoria atere. Ko kwamberia mbara na Ruto. Nituambira kuona Ruto amba kwebera ya orere akwari na munene watu ekagane Ruto muragiria obisi yawe. Leo toria no ntwa gukinya ndeba kwianda mwira to sangiaga no ntwa guteria ntubeto. No ntubareta Ruto mwambare no Ruto waianda mweu. Twacoka toigua mbesa cia COVID-19 ikorewa. Tukoria bandu no Ruto ware mbesa iu. Tugacoka oja bara banda mituriona no bara bare bago support Ruto. Tukoria nimbie gutuma na Ruto na by the way onya bankiringa kura. Ni urunda mudugia no ntobwa Ruto. Temanto ya Meru dai toteronga mija Meru toteronga maja Kenya. Ne to achano kire na de tote ajinga bara to era gwa etera ja. Ntoko jionera na Meru. Ntoko na bora kuendelea. Na isitoshe. Bele viongozi bi uboba te komenya de na imbi ne toto komenya de na imbi. Okay. Dai nto inyere to molimo ja COVID-19. Baba inge muno nto inyere to para nzepio. Kumbia to kuwa ni kweda no na yendo kinyerete kwe ba ingero kinyango gepio ya bara ba na mamba
Bame mpaka dai nteko ndi bakurea. Kwena bara bandeki malonges. Ba unto me ni bibakura no nto moteri nda ingiro ja manene no to gotea ni ba utembe hoteli ni ile. Isitose no ba go ingira na no ba tumeta mulimo kinya jo kinya Kenya. No nto wa corruption ere go to corruption. No nto kukera te corruption mulimo jo te katwe atu na jumu ankanya raireko. Thank you Farida. Na tote kuerewa kedra uma kwina mulimo jo no nto virikari yetu ikaja kakuri seria dia viongozi. Na dia tubande. Thank you Farida. No nto atuari bago sema ni more than 800 people kwawe. Ote atu ona bajo kigwa. Lakini batu weta kanisa ene kwa bangai. Ntokwera tu asema nyako. Sukuru ana tokweta kodoma. Ntokwera mulimo jojo kabakinye. Tunaenda kumenya kakore na sheria ya mudeni. Na itonga. Asante. Asante. Thank you Farida together nile Maralal. Hello Meru. Hello. Hello Meru. Hello. Hello. Hello, karibu turare nao. Oinde tando chebere. Karibu ndo chebere. Kuma tauni yao. Maoni yako kana kioria? Oinde tando chebere. Ito kuibwa chebere maoni yako kana kioria? Oi maoni yako ale. Agwero ngade yese ndeta. Okay theka. Na ndangu are. Ando wa kwenda kubanithia Kenya bakiwa igaba kwenda kuwatanithia Kenya. Ndo wa tuika imuntu mwake akwenda kukuirua. Baba gebore. Urenda kuthwania go antu ya kalenginya bati wa bakocheza njara batuika ndo araoka batenda kuringana bo. Anda itu iko meki menge shua itu kumena ata ko video karega no ndo wa tuika imuntu mwaka werua kenda to tuika doka yeria muntu ya DP. Utevwa. Okay. Thank you. Bwana Chebere. JR. Meru okay, Kambue Mount Kenya East. Actually Kambue Meru. Meru na Tharaka Nithi. County Meru na County Tharaka Nithi tumeite Meru yonde. Oratu lobby na oratu negotiate kwareria kenda twaya na bi to wabi no to abwere bi you know ile negotiation na lobbying yetu. Do you do it the right way? Itu achieve value ya bila to ayana kukatha nyako na inya tutithitha yo buru Martin enjokie straight tutithitha yo buru na kukatha kwina inya tutilobila to negotiate you know Martin gwaje nyange ariria manzo ja ina ngicokeria nini mwe kurunyo kwa aria bro ngicoka yo giuria kiu wa Mararel mbere mawoni utemuntu ndireta mwamba ethwa kimenya indi twetho tukiariria scandal empempe tukoga deputy akwiziro unti ndauga mantu ja empempe no tironda ariria mantu ja empempe however ntemenyo mweta mwamba mwangalire kinoti aka investigate ne muntu ujo na mako na makosa lakini kana nje oro ngokuria mantu ja kuthiurunga akeja na mbeche and things like that unti na problem na muntu kuthiurunga akithia bure ure wari na problem no ntu bu i uru engwa amwira atige baitere antu batige baitere no antu ngugu so na ndoka ya gotha uru akomwira tiga then ko maisha na na problem na untu bo wa gwetho akithiura thiurunka akithia ya gotha akithia so tike no tio ndo mare to kuga ati kwari na problem ari ni munene wengwa kwari na problem na ndio nkauga kwina problem ketha ima antu jajaraja kimwarel Martin muntu yauga 7 billion yorite menya binye chiringi imwe kethra yorite is a serious story na teni ndaugire wewe ngo ugire na TV kigetaja nande oni ya fair judge jaria oni menya teka twari nuwe menya jaria athithetie kana jaria atithitwe jaria kauga na kanywa kawe iyo tukagetaja tugetikiria so in short Meru tukaya kutha twina that kind of system ewe in mindset je nande like for example nande thai tugitete gamba kana bara baingia Meru bagitete gamba barenda ku support Ruto. So na ndeke thai bagitete gamba Martin yakejo onge ombo tutethia turi a Meru bubwega nkuruki Ruto na kinya bari nturi bakaya bagatwira ingania ngugi othe so lobbying yetu ethero complicated no ntu betu nabo bati ku understand ijo ora tugana netu for example kathaija nturi ari gitine kiria
arari nakyo there is a way aringiumba kwithwa agagitumira bubwega aringiumba kwithwa agigitata nontu nande aigikira gi accounts committee gavana aringi ya mbeta kana kurikatha kwina whatever nurikana je gita riria absorption ya 7% kana eri 2%. I mean we were able to know nontu boy nontu he was there na report ye kweja na kweja agateka agagitata, so he would be able to assist us ke those kanda kuringana na nyamore kwou patu tubwiri kwetha twichiuragia atiri o are mwambirio Martin mbere kinya turingira ini body kura tukatha twimenya twina gitikia minister twina gitikia kina na ndeja for example na ndeja munya mbeje ile areterira ba ile chi agree something te kuringana na tawa about 50 million or something like that. I would imagine buga beje kada the minister or whatever mbo itingeja kada ya beje chia mira nyetha ibakuruira mantu amira maybe no twichitwire imiaka engana uchi ayanirwe many years lakini uticho chieja na ndekwa baba to bakuruira mbeje sasa ibaruire lakini the good thing is mbeje ikugeta aja chikweja na ndi uri okaia tuchokyo ara sereta kuga kinoti no aitenguge ewe so utina nyotinda kumaka. So I'm telling you to be very honest, yani ke madhugano yakwa Meru na bwiri kuthugania nkuruki ya mbere yao babwiri o gatekatini o bagachora bomba kuthithia nene betu bakathithia michemanio bageta other opinion leaders tukatrimana tukaria tukera na atiri batu tukachwa muturo gatuthiria unana mbere twira antu betu tuthingate ni ruto tumuthingate to tuthithiria atia. That is the question that he damu agatuthiria imwe kurojo ugo kuga na kwenda ngai na irio anga batena irio anga ntu bakuinyerwa ni ata tugatetheka no tubakwitha twithirikarine tukwitha twithirikarine no tikyo tukuona. I mean, it's like to support it, but to support it, me ake on the apart from kibakiri mati. Ore jere kangira tu barabara na aja ekira more stima and things ambiria whatever. Kinyadra Kenya on the adida gia. Lakini the question here is, what will we get? Ikyo to bwiri kwa tuichiura gya nontore. Uka seneta atatu ira bubwega tuira political seats is about kuga national cake. Imbi kaga wakenda ntu bako batetheka nago mumiru ithiro kirikana atiri ure nago getikiria gu support ithiro kimenyaga nago imuntu ro gatuma natu tukitate tutetheka tetwithiro tukimagine lakini tutinotethi. So Senator, the buck stops with you. Nontu ibabwe kulingana katiba article 1 ibabwe tuyate mandate. Do you guys lobby for us enough to negotiate enough kulingana na kurira tukwayana maybe kana support tukwayana Anton ndenda betlewa we are working under very different times itara kibaki na itari na constitution yari tofauti ira na this time na Kenya ndiali tukielewa thirikari burichwa wa na bureburi kuthithiria antu people antu ateburi gwethera be expected ebo nene muno kubania githirikari thirikari menya ina social responsibility ya kulitangwire bwiri kwethera ikirita mwananchi aina ngui irabwiri kwiritra aiwengwa. I will not vote on government until one tenda thirikari ireke ya gutwa ya ututumaira cash transfer shilingi every week and every month no totipo chiateria no wikatia. We are lying. This is unsustainable. Mantu ambecha cia free utumbo sustain kurera Kenya no batumira mbecha cia free. Turenda thirikari ikethera ya create an enabling environment ya muntu wende aitire ngwe aombe kuirera na kurera na bawe na kurea bici yewe. What do I mean? Quadra ikira micro and macroeconomic situation in a country ya stabilize the economy nikenda muntu aomba kuirera akiomba kuona mbecha na muntu akiona mbecha you have sorted a lot of his problem. Ikira systems ile ensure kwina irio muntu ari mairio biawe aka enticed weta kuri maona iria anyire mbere na iria bia tiara akendia one mbecha. That's what we want. Thirikari ensure kwina barabara cia thithwa irio biaku ukomba ukinya thoko ukomba ukinya waku na barabara imbega utina problem. Ensure there is security. Muntu onde asibwa atena vitisho. Ensure health care system ni kuritangwe bwega kenda wachua ukona tundawa at very minimal cost. That's what I would want very briefly kwelewa thirikari ututhitheria na bauto tuingwane nde twete tukahitire ngwe nonto imas work. Ensure system cia thithwa wanankanira LPO ekuma thirikari no thirikari no ni yotu are not the biggest spender. No tumbo tongote kuritangwe na thirikari. Ekira system within thirikari
ira okanenkanirwa LPU yo supply into thirikari ne na waikia JR tuko dhati ikithira okuriwa nipo tukwenda thirikari kani edi situation ira thirikari yatuika ukanenkana ira into byaku ukaria meri 6 utariwa kana mwaka na nyambe choko bete kimbanki kinya kawe kanyumba kawa hurite kana kalogu mbugu kangari eta ya tawa ya kwendea. That's not the government we want. Na we kwasi focus ni kwasi ya kuelewa ni onto we that responsibility ni mwananchi turenda thirikari ira ya committee kuwa honto no kuibwa na yawa utuko na muthenya yakikishe ku actualize maunto na yau na manto yana yo yaomba kuthithika rira kinya bahutu tuingwa turi wananchi twina responsibility kumenya obligations yetu ni iriku yontu for example whether no ritabi ya chara ciaku na no kuriwa pe ria woti bwaku ora bubwiri kuriwa ni kenda thirikari yo nai mbeca cia ku provide these services no generally ibo kubwiri kuriwa lakini in terms of kisiasa bila tukona uteringa kura kenda kutueka ni favor thirikari ke ya nonto no ringite tofauti tubwiri kuringirwa I will not agree kinyoka ringa kura wasindwa kura candidate ogwa hete in the opposition akara usinda no buri kwewa service kithirikari nonto services ireno no woti buri hawa ni mwananchi botewa no nto batoke ni simu yoshokia njara nonto ne bwaringire that one tetakaneria na story na that's not how we are supposed to approach mantone yetu ya siasa. So kura ya kinya anto in the own wisdom ibe exercise akiri yo kuona no bombo create relations nabo na bakaritanira nabo ngwino nturi kura iringa wa nonto ba factors inyi muno and I'm happy that now wananchi bongwa iba kwa eleba wandu abo ndetu nabo this is the candidate to kuona no omba ututede no ntiba chanukite bakinya lebo ne bukari line na batu atungeria no ndu tware akora tware amba no ndu ore yoga promise tu mantu kindogo ukaendia musimamo yantu ore yoga thithio okora bwaku in account government wenga bana right kana no house mandu abu kungamira yantu ukerware twatu mahiesisi kwa uwe anto wenga na stories yantu no kira fire ya diata iritwa kana anto batu mwakiwe so you stop kwa hiyo MP ukerwanga no rare CDF kana no rathithiriata wakira so public 80% kabe tokoroka 50% raia kumenya ekandetermine kinya ukana wakeya bakaringa mtu fulani kura that on my happiest moment no ndo kinya mwananchi akeya akona na anto bare ko thingwenda manto yautha niongetira nebo anto babwiri wetu no ndo rio mwananchi akaomba box express freely atenda influence ya anto raba kukati ndio sinara no ndo their own selfish gains na JR looks like Vice yomba ku succeed at some point ya ku intimidate kana wekira anto bwa obamakia mantu ya yomba ku succeed at some point for sure ila seneta ku reincarnation of jagakarika no ndo amina the end of it all Martin wa tugere interests menya muntu nande kwina kintu kiria ena kyo akweja koneru akero ubona ndo etiraja tukathithio na jo kuga tha ina ndo getirwa ngai ICC angambi nande o makua na wana wina bire na bio withite kwina jare withite no mwango ka intimidated ugategero kona maybe well ko guard your own maybe kana ukauga ko ekigua umatuke ukaja kurwa ntuku ingi but nyomora concept je senete explain ni ndamenda monoka ya kuthwa ni uturinga whatever no ndunande inde imbie tumatu chwagitija kiu kya etawata ya deputy etawata speaker uturari nwe ukaya kwithwa giti gutethia community nande ikiai tubwiri kwithwa ni nande twaringa kura tugetera no nto yo obvious no mwanka mbaja chije mashinani so that is not the way it deputy speaker kana deputy minority whip ya woni personally Meru kuma mutu ate kya ntethi ate well Martin tiga nkwire ukeja kwithirwa kintu kionde gike tuga urego muthiria ugaga asie kueko na laki aliko iko maanisha nande twakarande guru cabinet ine tukethwa nande twithara twantu 21 no te baite oreo you know
there is a very high possibility that nyetha itukuga tukae na aria ikubiri kwetha kwina baito kuga ai Meru mukoreria ukoreria no uririe tu nontu I mean it's like ure wekio na kumenya kwina kuria kwina mbi kwina whatever, lakini most of the time where charity begins at home na natural instinct ya human beings agakuchiria rutere rwawe mbere nikenda at least ikiria ari igwa kwina damu chikwari na damu yuni ekumi yake akauga impewe emwe and in short rire kwethero kwina antu be in certain positions no ntubwa nini then no ngatuketha twina antu bate ku perform na uri nkarange choka ira kairi na ni is my neighbor na muntu respected them no ambassador of France kaimeni but atigire Meru bado tukirujaga no ndo bomeanka emiunda ngana na yani unenkeri ministry yani ugombo call shots ukauga kinana ija munya na ande akatika bado twina issues chianga fertilizer wote mapendeleo jaye ko Martin tumba kutika kwako keja utakuoria myanki kwa either how now you can't do that. Nandakwira that is the nature of human. You nione che binadamu. So at the end of it all no mwanga twethiro tukimenyaga at the end of it all muntu ombo tutethia na njireri ku. Lakini akaja kwethirwa atutithirie nyumora akotuko atiri like for example kaedu ambassador na arua Martin ngaita China kwetha kuna scholarship chiantu bejita kuthoma. Keja kwethirwa ndene mora kambeta gutua okay sasa wa ugo no ntunuije no na nyambuka mukenya ongeo na angi na iji. Lakini there is a very high possibility ndombo choka nja ndajankethera mwana okuna kwenda gwita kuthoma no na imbije kwina scholarship ngakwira ojoreria. Lakini ukaja kwethirwa gitiki ukiera somebody ungi we kuraja there is a very high possibility the Merus will never know kwina scholarship jereko na chirio na ichieja nagwa inyinge mono so opportunity yumaira kinyage gitija kiu nongo kwira na ngokweja ngerekano nyaja na senator to be honest mantu ja moja mora jera report jera akaja kwetha atari muntu honest ya bwiri kweja ya akataka nyethro egeta bunge ya akataka kona yite nteto chiakwa ni akatika nacho the other thing Martin bwiri kwetha okiri kana most of these things antu baraba ingiba nyomora batithoma inkoera nyaza nita daina mwereka inkoona akithoma katiba at least he prepares before he talks to the people. Lakini baraba ingi kinyoka aboria those members of parliament they have no idea. Lakini naande akaethio whip John Tonani ara maoka ara ethio whip story na ndeka daijeje nini ukethirwo ukenda kumenya uma ugeta kima oka oeto kamenya ukaya kwethirwo kwe registration buga parliament kwenda okurukia or something like that ukateka beta ka bamwirito tutethie utuwipere antu baba bagite ati batuvutire kanyamwana ka gatonye no ntu sama unyetha iga Kenya yonde kombo tethie mumiru no ntikyo kiraturacho akinana kinake gitate gikarika but at the end of it all it's who gets what. That is what quality. Well, Martin, allow me support the year non to out of a practical experience. The nayo and probably to know whether batamenya. Kubagira the president to tire kwawe. Da ringa kerere muno non to enda stima Meru. Na on to enda stima Meru tire ayumbe. Kibaga to achokeria kiurie kibingi wa muno ntankwenda support. Uwo kura muntu ariara uturero na umete. Aturie sasa. Mimi nimewapea nyinyi wasiri wa stima. Kirei tuwekea watu stima wa Meru. Waira roma woni ndaura wa imurungu kira nontu basapotira minister kireito. Mwa muntu nera mantu yawe ya mea rirario nontu mbenda guo maboyo. Ndakwira stima nontu hedara to na allocation e constituency fulani mbesa fulani. Through ministry kireito wa minister Henachi. No minister wa tayaga tuntu atiarite nau. Atuongera ndabo. Yira muntu sia constituency yetu kwa stima. So that's why we ndamanya nara gembe South kwonde ndashambate stima untu kwonde. So we minister na wena kyao kyantu mantu yakibangwa utiria kwa thiatia utiria kana kirio. Then kwenda kwa every munde na bwiri kumenya. Leo kukarikite u. Kinya nara twina mawasiri. Ituburi kwetha twina competitive advantage. Non twina information na ambiye uyike aike muzito kwaria mantu yakaka. For example mangu ende kwanza I may not have seen it. They hamegana next week. Manto yando corona ina mina story ile kwerekana inda nkaranthi committee ekubanga kumenya bo corona response ikwithire kari the first visit ya committee kumara omen na kwa establish mount ya bo ya kari na preparedness ya county yetu masivitari. I'm going to make it in Meru. No ndo ni ndareo datu kebanga plan na committee so Jumatano oro
ayumbe tukaya bobonde twena Meisiolo twa Meru twena Hongong story thire so kwethira oreo na bona mundu arakwina advantage na out of that utemea kuhasia one or two things iraumba kuthithia the only problem ni robra bhatwe kire ayumbe barabareo right now patena capacity kwethira bai karandi na resources ikwayirwa na no difference irion between then non tu mbele cia Kenya cia yawe cabinet na cabinet ira twena yo te cabinet yomba kulungama family yera president ni ukukario nao non tu bara no mengwe bae no tumba kuria non tu no buto the next day no difference ya cabinet nende na ya yari nao tene na nikio ndo kuhora kinya ke katibe ke hapo ke rais ye ke cabinet ke te allegiance to the people Keterembi, kete allegiance to the people. Kiawe ne allegiance to the republic, na the republic inquiry by definition is a state where power ne yani creando kedrikarire kwadana na ekerwa au give vice counsel to the president. So that's the difference. So batona power. So whatever president yakuwa Nuba Kadivia, they may not be able to question. Cabinet Yembere, in representatives, very ingirikura. You will not care. No, unto through democracy proper, Nangura Kuswadrika and Kwae Kigina. So, Riori ingirikura when a power Guapana Kigina Kanya Yore, Nandueto, Kakawai. That makes a lot of difference. Nagi on talking constitutional reform. Idei Kuirua. Propose the ministers parliament. I can tell you, we support it. No, ndo yo autoritaria thina ire kuona cia kwethira cio minister batakumba kwaririanto batakumba state policy thirikari minister babe yo cokia biuria mbunge nya wete ontu yaere yo theri ontu ngukura ni ere captured imubunge ichiamani Senator onge yo ucokia kiuria wa uria Senator ate ukarande cabinet adena connection ni thirikari utena so useless. So there's nothing we are doing. Speaking of which, kuri mtomo tumela message ya rembira, there have been speculations that some top-ranking politicians in Meru conspired against Maoka Maore's appointment as leader of majority in the National Assembly. Ask Captain if he is aware of such schemes or maneuvers. I'm not a member of the National Assembly. Arua top-ranking politicians ba Meru. Top ranking ibana, I think ikiraitwa Mithika nebo top ranking MPs politicians kakulonge mtu mwana ke uni nationally nte aware na nini kuwa na onde member national yeo the senate na ndamape that na erwe na appointed no ru kwa deputy whip so ti mtu waru ya maore no kombe no tumba kurwa into kikeya na wakwenu what for why na woro iboto ya kodene to na Kambiro kakwenda kulukwa mbunge nya yumbe baurete maoreka nisli si kanyumoka ikautethia ntoseriene utedia Meru neke akura kwa members kediata yukawa so you can easily mobilize people na bagaba kangakura. You're not the best of friends though. Okay. Friends what? Namoka. Well, one thing bumba kumuka kuga about kulingana na passion area I supported the new kindiki. Well, unindo bumba kuga I mean it's like despite nyabaka bana differences ikari uni I don't know. Yale haja amba gochiareria lakini kuyorote goko na wo na support mtonja kaguka kada wo no nyomora na nene because I mean it's like I got man to tell Maure is my friend. Maure ni member Jubilee. Eta ori na Maure mo member Jubilee utiendo tu nawe. He comes from the Gembesa community where I come from na konde mosteti nyoshore. Ora ene mbonde we campaign ne kwa da to natural sia kwa itumira for free. Yeah, that was yes. Then. So now that was then. That was then. What has changed? What has changed, bwana senator, ni kwethirwa Maore na uwe butiru terere rumwe kire kiama kia Jubilee. My friend, let me tell you. Otien tere sie kiama kia Jubilee to memate ni kan kabogura miake yana. Otien tere bado tuinde to yan members ban Jubilee, twari ngura kura twathiria thirikari Jubilee. Our business na loyalty na contract iliyo na Uhuru Kenyatta mwanga tariki kenda mwezi wa 2022 ilo tamwe weke expire no kuibwa na we have sworn to support his agenda mwanga ntukuweu mwanga na itathikathia rikathira so that's all arabumba kuyagua difference ikeya neke akwenda Uhuru akethira kenda kuendelea renge president no kuibwa because to take some of us will not take it
no kuiba no katiba etio mwambi room so mwankango hewe no ndo pate linda we to amu support ke mando ya correct ya kuthithia ke katiba mwankantu kwira ithire athithia agenda yawe no kuiba ane pole pole tumwe exit musuri tumwe ta statesman. Gerald, do you agree kutenda functions zijere kile Jubilee koni ngwere ni party ya kwa nani omba kwa perspective ile senator utakera ni they are all members of Jubilee batara tuika na uga bakwadoka lakini kire ideologies chiri ojiri kwena baraba wo support una na kwena baraba te kwenda una end of story wo support we kono kwa MBO so tio so yawi basikiringirwa kura on the basis ya ko deputy ko president yonde ya mbiro ya based on the noise irato kuigwa ira yome now that is way in opinion ya kwa that is the way I look at it no kwere kinyoke kwa ile kin Jubilee omba kuwa concerned to the other parties kwena some bit of democracy within ikyo ntoku kwa kelele kiu na no nto na kwende antu ibakwa must express themselves because nini ndwa that big edera mwanka ntukuhe mwisho antu badhirie tam these people I told you are conjoined. They work together constitutionally, perform obviously together. Nataka kwenda kwa lazima William Ruto support ni Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ni kule mwanyo. So kiama ikaunga. Na kiama nakyo ni anto bachokerua kiama na iguo to kwenda batu difference ile omba kwetherero ni in terms of kuwa kiama ikichokwe kiraia. Anto ibari register, ibari ingegura, ibadhuru otongeria bo. Bange na bakuwa pana otongeria ni antu muwanja bathuri bakaria boardroom bakawera brakora that could be the only difference no nto aba change leadership ayumbe ande 50 ibo bandikire registrar of political parties me included kuwa onde member national governing council na doteto mushemanione ya ku make those changes so kwa baba kwenda mamto ya thithwe correctly kwa baba ange bate kwenda mamto ya thithwe correctly so that's the only difference. Wow. Constitution GR amidst matayo ya corona no bwa obo corona na matangazo ya tukwero aturu are the highest number 160 something ya asiba corona still kwena rwariro chencha katiba itubatu kuto tukiara chirwarira rudha hii BBI stuff and oni buruka bisa na nkoro kwa yonde na magwando ja kwa jonde na interview on the virendi ari me you know ya ura ni mwekuru yore ukari marara ya antu ibakura thina ngugichi aingirwe I mean seriously utumba kwithro gitwe janda mbere tubwiri kwambe kuthugana President mentioned it tukwe madaraka he actually did lakini I cannot agree with buruka bisa ni ntakomenya mbo makugare gutumbikana na gutubui guthizo okay of course twetekanire dia bauga tukugakarika eno tunande thirikari ni uwe gwita ntuku ici but oni mbuga kintu kira tubwiri gwetha twikite mbere kabisa na antije ketha ndomba kurejo tiga kuga mantu je into bieri agriculture na kithingatiri health antu babugi bena nyomore nye mwiri bachoka bakonerwo munda ngira muntu jagira itu kinyokere no ambwira ketha gintu ja mboreo tigintu gya gwita kuriri ogoti ati ugitanite na mkunie mboreo geto chiringi 20 na rori yete na mboreo ogeto chiringi seriously muntu wetete kulima getete kule mboreo gwekarikete kule manua kana etete kule mana isa sawa lakini uganteja na mpempe ile ka umanyo morene those are the policies ile tukuwa chikathithwa chikachange menya utena aje ugo mpangiri alafu choka wethiro ende agia mboreo na unibitite kurima nikenda mbithira kumpomba kubita agenda hiyo gwita agenda voya kuinga mpara ugwetikiria support na njira chondira kuombekana nyambe chiuka ya kuthara ikuombekana chigenda chikagura fertilizer yenjega te fertilizer fake yeje gwirwa ngai na alkaline ngai na ambi no tomati ningo choka ile maitaja maingi muno uteu jojo mba kwithwa anda mpempe style kawaida na mboreo yithiro ngano alafu choko ndetera katumani angambi 610 613 na ndekera mboreo cheko anda cho na fertilizer kachoka kaumo there is something kwa mtoto me so na ntiko thwani yani akethwa thirikari no tukuna muntu kethwa akirija akethwa muntu wetu na ndi mboreo no ebwiri kwithirwa kigitata no ndo ni twathia ukaja mbere butu retera phrase njega tukatha twimenya ura tukagithia bora so igita riri tigita ya referendum kana ria kwaririo chinja thirikari kana all those kind of whatever zari no tunyambe chitu tena chio manando tukobete tha itu na over 6.7 nyumora no turarombere kairi over 356 na ndi turombete kairi na ndi kyuri yako ina imbi tukare ani ombete imati
biashara ichingi ugojo tebukurewa I mean tubwiri kutha turi antu baguchuria what now na ndetha hii tuchereri 5 billion ye badenganirite iro bakuanga tuthithia itanda bia bali locally made rire moya promotaga juakali aga nya juakali sheds kaliti menya na thogana ya gatekera kona antu bakwa bombo tethe kana njira na ituchokie kaoa ituchokie majani antu ibaite biashara na ibete kiro baite biashara na ndeke thaija murimi onyo mora ora tatairo just the other day ni ugembe kana weta moya moya na nde juitithu anga ugoti anga KBL anga yongere anga ambi na nde murimi moya na yake akinaja by na abo central muntu wagaikeni morane antu babo bwiri kwitho bakira kwa bakero atiri rite gitara kugitata the same case tomba kwira kinya gavana na mtoitio we rite gitara gwita kwa rasi akani isa sawa woti bwiri kuriwa lakini kwena njira cha gwetia mbecha to mbecha na njira ya whatever oni imagine nani all that thought to ariri mantu yo woti in a few non to quite broad die but senator mantu ya BBI president kwa madaraka day na wetere mantu BBI na uwa na kwenda sana kuona katiba yechenchwa na kwenda sana kuona waruru kubukebwethwa kile katiba ya 2010 is it the right time? Depends na which context you kwenda to ilia no na your timing you see that iko na mantu ya corona na tuko every day kana ambe wete kiongeleka and stuff iyo mantu batikuwa tukiareria kana you see anyway the world must go on untewe tike kurio priorities ya they are correct na bora ukwendeka na kwithira bathithia oranje yara kuwa they will try to force it kuthithika na wai Ibrahim Bakuria antu ne ati kaba bwiri kwa more vigilant na bayatera kuona the proposals irika umira and how they want na uraba kwenda ithithangwa lakini utire inya nene nkurugi inya ya mwananchi kinya katiba ya article 10 iwa onto bonde bro kwenda kuthithia bo mwananchi na consult na ai involved so kinyo kathithia mbira ya pakarea utuomba kuthithia ndio ngo baiba vigilant ya uraba tu menda para ya neneo boni mando yombo batethia baweje so ndo te lazima but kire hakwa na wa ngikodi sangri nabo ne yoga kuwa motivating factor ye mando ya honde ne kuirwa iwina take ho no to kwenda kwa address kura utie mundu bwiri kusinda kura o ya interview onde kiuria kake ya mutwe na hiwakwa ria witite kuringirwa kura ni lazima mutwe kuyethira you framed inawe ukomenya lazima kwete kwena mushindi na mushindwa na in democracy to the majority must have their way the minority of their same so utumba kura ndene election ukaomba kwanania ntonde how now ne atia wende no tukwa tuene wina take kwenda kwa dress ne atia hakikisha nende no ntukua ne bo kwenda ochenjia twaya toronga matwenga bana baire na Nairobi Meru bo ukaya yania itebianga bana Meru senator na to hakikisha tu Lucy wete KMCA wete KMPimbo no tumando yonde apo kaskend downwards no to problem wake eri areuro tiaraki ehuntu kuonde so notion ya kudhania in an election address problem sianto through that amendment nta convinced and persuaded to me there must be change of attitude and to have election washindwa kanosinde washindwa choka kalindi upinzani kwa Nairobi na national government kana kunge kana ina county assemblies itanibo kuendeleza na upinzani bwenu brawe nabo washindwa kana washinda tumikira hanto kulingana na sheria miaka 5 iroke the way mandate no to inyanto wa Kenya bongwa ibari kurikoya a vibrant opposition bure parliament tena capacity is dent no to bokwedere nyo upinzani bwa kwire through issues ya handshake utie muntu ura wakiuria nango ndo bura wamba buteka place
right, left and center in all the governments, national and the county governments. Nobody uti muntu ugira kanywa auria kiuria. So ura we at a disadvantage. Nonto mandu ya yonde mwananchi. Some quarters iliwa Deputy President William Ruto a very good opposition leader. Well, ni wantu bako lakini constitutionally is not a possibility. It is not a possibility. Donga nande menande dinere gwithero na nyagera utumawona baba gitwa ibia pa gepatira bakuthia borea I kwitha wena musimamo different na nini na batakwenda kuthingata njira iria yagirite ku decide ura bakwenda kuthithia bonde actually oni bomba kuga bonde kinyethera bara ba mono giterera Ruto bena disadvantage no to according to their constitution ya kiama imonene yake wao omba gwita nichamani yuba kugira ndi arega gwita then they are in trouble. So now mantino ya katiba au seneta akuwa how then natatuka address kana natatukarwana kwenda kuthiria ndo achenye maithurano onindoganagia atire ondoganagia the only problem na au lakini ombu atumba ko differ mbitikagia muntu athingatine antu milioni 8 nyethronge na gukori na milioni 8 na magana 3 no that was the only difference. At least ntakuga I president I co-president kana yotha kwena musumukati or anything like that. No tunari na ideas chiawe na mandu jari athia borea oni imagine abo iri kojo ku agaikwa kethera National Assembly I leader of majority and to beta kuringa kura chia leader of majority kaire chakara ya katibene nkuru iwe na ndiko teo parliamentary system ira nya kwenda no ndubwa ministers kene nyama ministers bomba kuma parliament bedrobe members of parliament na bado be ministers so nande akeja ke nini akedro leader of opposition na echogete ke parliamentary manya akedha na shadow cabinet kedha kwena finance minister othirikari akedha na finance minister we nande kenda bomba ucheka na igitare on no nande aikuna proposition yewe na ministers bawe o mtu na kitengo kia bari akedha agitata na fortunately kinye gitari uni ari airwa ibare airwa ibethara bena some kiti na nyana ai akaedra kwena it's an office which has got ikedha ina kagina pakedha nande bakwa financed by nathirikari na nontu bwa katiba yetu ni okuga ora yugite gote kwena antu babwiri kwethra bakeja information the right to information baketha bakiomba kuna information cionde no komenya ukaya kwetha nyumore je wirio tha ici mbeche je itukuromba itenge menya kurombeka nontu at the end of the day bwa baringigeria ku support ku convince parliament untu bobo teketa botete antu aba yuipo bonde bateka rutera rumwe so iringitetia mo so senator kimekiri kimekidru actually kimekidru ikurakarikire kare mwe ara mutindo nara mabisa ba kuitithio oti barithukire kwa women rep na women rep narateta akiwa yakakuonela yakakuorwa kisiasa. I don't know how you can view this. Mumba ku view mantu on different lens. Number one, just like njiyara ura kuina mechanism ya kurisio goti. Agua very well tuina obligation ya kuria goti twinde kenda tumba kuinjitegemea. Nondo service delivery requires to the twina mbecha. Kou ubunga muntu kurita biashara na urankuga tubwiri kuria goti twinde nonto is our duty. Lakini bonte komenya kwethe onto kwethe specific case yokwira ya international level kwinto twita the Tax Procedure Act of 2015 iraeleza nite enforcement ya kurisio goti urabu bwiri kwithira wikari and I think under section 34 any entity kana thirikari KRA ne ipawa ya kinya ku appoint muntu antu bari agents ba collector thirikari ogoti ria bakumenya taxpayer atirite ogoti na bomba kwitha wina mbeca ciawe so sheria ni kite clearly ria muntu atigomba atirite ogoti enforcement mechanisms provided in the law nte clear nontu ntathithia cine research menya kwa thirikari to county government kwetha in county government tax procedure act kana how
enforce collection ya iyo goti kiremonde but I expect in civilized thirikari ni bwiri kwithira ina proper system ya ensure goti bwothi hata ibukuthuranwa na rotirite na tabwiri kwandero tweet kuringana na sheria. For example kwa na notice whether notice ukwatirwa account we mantu yo yonde ikubukwithira kwina sheria ire kubanga mauntu yo na umba na kwa ukwithira kwa lakini pia nontu wabura kurakarire. I think kwa tuika brand bone kilipu nibo kurakari nteko nya whether to use excessive force kanambi but kuwa ni in my view no matter how much you want to look at the merits and demerits see that action the political lens kwa ile amount ya utemenya kura kira to abaingi no I think our friend ndo meteke ngatheti cia nation imbibitu KTV gavana agiteta akiwa kameme kakawira iwe nkake katangaza niwe nkake kaura na ikwiri mbibitwe ukira wakawira na kwendete ke gavana so gavana ai county ai the CEO kana end of the county na gutwike no we witite kurwa na opponent we no ntutirita mbiche kuonania ni system wewe kurwa na kawira no ntu na umupinga kana kakinge neo kuriambite kurenda some bit of serious balancing act kumea whether I want to go hand on kurwa kawira who is perceived to be my competitor in the gubernatorial election kana either imbite kotini nchwe honda yo mu compare kuria kana thitangu county atirite so mando yarenda a lot of wisdom lakini the way the matter is now not in the public eye in the public domain then public may atiro nende kusinterpretera mauntu ya urabakethithia ta urabakenda so GR with Mishasiu kuringana na Ntoiti urani munene wa body hu alagu ani bamwete 14 days notice ethro akirea ngirima na tano ibo mudai well tukiolelia ura kwithire ko karangi for example the other day mamoro keroche kinyawe na ithukiro ni kiare is this a culture Kenya menyeretie is this how it's supposed to be? Well, kuna yani tukataka ki law ojau seneta kuga no ma kwithiro kuna sheria ile chitha chithingatiri na issue ya KRA is very very different. Uraba andlaga mando jao KRA, that's the Kenya Revenue Authority. Uraba andlaga mando jao na kuringana na orea ugoti buthurana gwa ni the local government mondo na ndija license ngaya gwetho antena license Martin orea sheria ekuga orea sheria Kenya ekuga eriuga ugoti gyo ampa notice ekurea within 14 days ochietire na obweri kumbera license ye bweri kurea no ntubakina na kina onu sheria ekuga ke act ya nyumora ya kurea nyumora wachia local governments. Alafu na after 14 days na yako thithio bora you bond me oejo ampandikira nyumora kenda beja papiambi 14 you don't have to come and otubwiri kuja ku arrest muntu atuke for example nyaka ya kuthi muringoti kana imbia yagwa otubwiri kuja kwetia kukwata muntu obwiri kuja wa bond na bonding kulingana na nyumora te lazima ngusavu ugo ngwa kana either send someone kana nyanka notice katika ndekra notice murangone obwiri kuja ethro korea ko receive okay jani nine orega kuja na koti niega issue order eweji ogwa weji ogwa atwe na ndi utino ntoitina ntuba babwiri kwitwa be in the premise anybody at any one particular time kwenda kapati kange nani ntikwenda want to blame governor kabisa tekanywa mpenda ora itango system wewe lakini manyanga akwangu ke Martin yo obwiri ko bear your own responsibility choro ka getata actually I only better to na a serious bone na we over the na Ntoiti nonto bwa urea aku implement whatever ndrether akamatete mikokoteni ajuke nyomore icha atainya sausage chianto ajuke mariko janto
Article 40 Martin iriuga atiri subject to Article 65 yare ya manto into bia wamba miunda kana gintu ya kingi kagwa every person has the right either individually or in association with others to acquire and own property of any description that is part A and in any part of Kenya. And the most interesting part is too, Parliament shall not enact a law that permits the state or any person, A, to arbitrarily deprive a person of property of any description or of any interest on, in, or right over any property of any description. And then Meru kejo tunywa liko kinyoko omba ora askari ba unyarante ku promote because it's illegal. It is not sheria. I mean ko bweri ko jokia oni otentunya ni mati. Ote jokia liko ya kono to according to the law ote bweri actually nya erero kinya in administrative no ante kuomba ko kodomera the other whatever eriuga na ndo igwa parliament itedithia sheria e kontunya anything ekwa Oni mbetere tobo beje tabajo kia drill somebody akede angai drill angai grinder bajo kia nina and I even wrote a letter to him. So I mean ore ako enforce laws chiawe no with a tuna te county whatever governor. You know alafu na nde be you got to limit or in any way restrict the enjoyment of any right under this article of the basis of grounds specified or contemplated. Ekawa the state shall not deprive a person of property of any description or of any interest in or over property of any description unless the deprivation is again Article 65 into kakuia. Now tell me Matt. Leo ugeta wedre muntu akiruga anganyumora ruterero whatever. Ngugia public health ukenyo akiruga chapati ruterero njira ewi ngugia public health. Non to health reasons it's a very strong article ni wewe jumore public health yewu tu batakodhitheria right lakini ukaya kwa mtu akiripeera maguru ruterero njira muon that is what the law says umuandikira mwire umea na kethiro ario na ndoke jo mugwata later te umugwata ugato omugwataniria ati na evidence ati umukamatete exhibit utino sheria gwetekerio jo ki exhibit otunya muntu intobia we oni personally ndira atunywa gitare mundu ureta nduka ndatiga samoni akenda yanga bedsheet anga igita mono pega baju kia bedsheet and that was the last time nandi irandona bedsheet chiako na baju kitia laminator baju kia kopia anga abeta abakendia anga inachita go in short Martin the way this gentleman is implementing nyumora kana enforcing his laws they are not constitutional. Na ukambira ko ina law ya sheria ingeri to county government or any other government non to the parliament yongo hotelo ikathithia jayeku number 2 ubwiri kwetho kirikana the constitution is the supreme law of the land. Sure. Okay, still kilima to Jubilee kuri tweet ya Bilokero. Arua parliament has been subdued wholly. Political parties have surrendered and embraced inflicting loyalty. Judiciary whippers under the Rwanda dodging hostile accusation. It can't be all about clipping the wings of an errant assistant. It's a bigger picture. Sounds ominous. What do you say? Kakuwa na ungu andegu mbele I'm happy that is supporting my proposition. Sure. JR na ni Bilokero na na appointee committee ni ra yangane what is a former senator and Mandero or something. Richard Mwenda no Arua, I'm concerned that Jubilee politicians are only talking of Ruto's agreement with Uhuru not being honored. The noise is too loud to the extent that we forget that Jubilee promised voters like laptops for primary schools, kids, free health, mini stadiums, etc. I believe that these political leaders on either side will never be sincere. It is just about interest and power games. There is nothing helpful to the ordinary mwananchi JR. Kato gete Martin very adre. I mean it's like kuina baraba kona through the game na kuina baraba kaeda be part of the game na baraba kaeda bakenda kwairu kana baraba kaeda bugudia bora. So oni ona kempo mba kuuria mumiru. Ugetikiria kuirwa kana uthwani nya ugowe ngwa turingirengania for no apparent reason. Utheri tu I mean, eunio erera to kwenda kuma kiyo Martin and that is why I thank God no ndo bogi chungi ya gege siasa na urabumba kwenda kitiantu. Right? Tobwiri kuringa muntu no tutetera. Na gweta akarungamana musimamo jwawe akaugo ni gukabwa
muntu nakumba gwiteta agatetera akuretera kinya rai ikaragita gakurima kana o nandi na manifesto ewe oigwa ni umba uteria kende nya withro wina gintu kiumba kuija kuga ki woni nukwana na for example uga ariuga tweria anga stadium anga nukwana tuna marking scheme na ndi stadium ya ora menya of course you failed us na ndi kinya mutongeri ore onge no ugo bwithukita atia uketha wina history mantu jari augite jo agakugitira nikenda umbo mujaji waigwa ja gutethia muringire waigwa tu gutethia tigana noi. Fair enough. Senator Omaru Haiwero, naona kuna haja ya mlengo wa Ruto waunde chama ambacho watu wasiotoka familia za kina Yahe watatumia kutuongoza nazo. Hawa wafalme tumewachoka. Awe Tamari yetu, what do you think? Bado kia manguria tukia Jubilee tutekuma. So tuachwa thirikari na kama kan Jubilee tutegetia inda gulo taka nyumba umekura. No mugo yara wako gendo mbingari umbombenga wako mbita guchwa nyumba ngimurume ati au. So kama kan Jubilee ndakwira otherede hanimbi buka birabikela no kuka na onteba tu tayari. Kama nareku au. Tuteme agwa future bra yakara. Lakini au areku au ni okinyanganyiro zera to abati kwendwa barua tutikuma tutikwendwa kwa weka ko Jubilee Jubilee through invitation ndekwera woni ko inde ambecha every month kinyonge urokona tia mubyungu utia tia MPs uri ambecha ntoje kuri muntu ngori ambecha kipati kwa Murathe no kuiba kazi yao ni nini hapa we ikiongo kwa mama ntemo very painful bwana no ntu menya state yato wekirwa madharau ya ni ya maritono ntu worokuibo na inchi wewe umba kuthwania wewe cia unda wasako kako pale cooperative society kana club lakini muntu rokwendo kuonia no kwatha na brokari te muntu inyamu member is painful kutumbwa GRC tikumenye na tomba ko dismiss mtonto Murathe Murathe were babu to aburite itene bibie nu bwe nabyo it came to pass. Well menya beyond the ningangi bimete moguro bya tuiranganya na ajitwe ya tuira kiguo kitekugwa bobo yaga so nandi rinzo ya tuira batiuma ambetegia tiuma ronzo gamen Murathe atuira bagakurwa tabakurwa tugetikia ronzo Murathe no inywe kiamen yagitite ate so bonde ningangi bimete moguro bya tuira batune katukagitata ne katugetikiria nontu tutumbo ukaragia kingangi na ikyo kumenya na ura ukariro uzi ndende. Sharia ya Companies Act you are every financial year kananya societies na everybody eitera mwaka ya thida no burita special no burita annual general meeting ukathomera hai ene kampuni mantu ya garika kwa dividends wa bayira nandi sheria ekiama na no kuwa every periodically ukathitha ciogura no kathithia ta wa submit returns kada no kuona ibo serie kwa kiama keke Jubilee kino kefanda wa nembi ne exchequer kinyako thithia is publish accounts sio non to kiburu konde to ne ta general na ki make public urona itangazi we ne we so give us time. Okay, kadu kitibida tu bereterekia hale were hello How are you? We are very fine. Karibu sana turare nao. Kodare na James Mithika Kumaigembe Central. Karibu sana daktari, habari kuu? Ni nzongi sana buriba bega. Tubuye kabisa. Nketheria tongere bau bayau narua. Bauketheka. Na iba kwaria bwega muno. Kanyuge kanaka bari ndiborie mantelia that na wantetheri nyani kumenya. Please. No tukwaranire kumenya. Mbere number 1 tukware muno mantu a party politics. Na to wati rero ambiririe ni ati kiama kitite bwega Jubilee. Na kiama yaka kitonyevetie utongeria. Bukaraka bwina dictator. Na kiama yaka kikwenda kwa parliament kurukreta mutongeria ndika we ukathe president.
lakini nkawa historia Kenya yina asiaza wabengi muno barabonanirie kureana na watho boke mabugita abubuwe reba tutosheka musiasa mwene Oginga Odinga anja Jaramogi 1966 ria onere atekwata na kema kanu kathithirie onto barabwita wa heshima kwa principle auma Kibaki 1991 au ona kanu itete tabu bweganwe auma dile kama yake NDP na banya chai na baraila ria bauma kameneka Ford Kenya bakazi NDP kure ne ati barabo ne bareke Jubilee na bakona utongere ban Jubilee botewe taura bekire misingi kana bete kanite nabo imbie kuja beba bena ila ita principle in politics na mheshimiwa kwa tekinyoka kiamena utuma mbunge so uja goba wina principle ito sana the best thing is ukavidia ya tokerunda geta watu example nzongi na ito onetinya kuraya bandu akididio kwa number 2 tukora na ingwete kibwa sana mheshimiwa senator kwa Kenya is not a monarchy monarchy ni ara tikiti anairoga na rwari rorori king kana kwathana ro karika mwana ke kana mutanora kwenda kana urongea kwenda munekere so therefore tutiomba ku Uhuru Kenyatta akanenganira presidency iba ati tukanenganira na kura no tuti monarchy na tuwiri kuwa okay akwezi to recognize tuti monarchy therefore twasukumwa ati Uhuru no mwanganengere mtu fulani kura mtu fulani kage yaturombe Uhuru kure mwaganengerao Ruto kana nengero rakenda ora nenkarita Kenya ti monarchy na ingwitikane na Uhuru na weta muntu utarajiwa itigeto ka president ibatu wananchi tukanenganira number 3 inteko minyane na amanto Jubilee yara thokire no tukuma 2013 netu ile onene mwanka gai lakini mwaka huo adhirio makosa yambia kuonekana sana na hata kuraka limiake huyo onde no ntitu kuwa fundi security na ndiari mtu mwembe dete mnono ntunara ile mnatu ya Kenya tiburiku za kiromba vya kore itu wakarele nde 2013 to watu kairigiti a million acres na to alilia ngalana kulala billion 15 chaurira kuo pembe ile bilioni ile chaurira kuo na hata kuraka tuikire nende miake yoyo mwe ilio siasa bao mea sana bambiria kuona ngwiri taritawa ite kurakarire twakasho twiro ati nendeka kubugo bogende tutikwenda wekura kandi murunguru ameza ije gusonga twiro ati kuma 2013 mwankare ndiri ni kama mtu arambire kubuka within this 1 year na mwisho kabisa ndeka ndire chuga ati ntete kiria ati tutete antobeto na cash transfer okay weta kwa DC kaangeta maoko na kurubara zirikare ekujija cash transfer ya 10 billion nebaka awambecha utumba kuwa ati tuka antobeto para venerable na bakuru society ya heshima ni urayo kamata antoba bakuru na bara batina inya mwisho kabisa idekejiragia na Jaya bwana Gishonge itokarete ndia unda kwa mantua BBI it came to pass ndagwera mantua gedore teke it came to pass nende amfuirebu ayumbe bungeto kurete na inya na inya na hivyo ndio president yaroweta adidi musemane wa akore kana nduale bungeto ro wetamureka that is within its right na ti mati ajube kwa Meru bati aya nete signature Kato etere matokeo ya okay iyo tukaminyiba na no information yote eneo na ati around 5 Meru members of parliament ibasa in the petition they are within their power and their right to determine leadership ya majority in the parliament after all oriete miaka mwanja otomotora miaka ingi tatu niyo kabwidia mwanyo munene sana natokera hui mantu atibuya. Thank you very much. God bless. Daktari bere weta wenda kwaranira na senator au chokerie wewe Uhuru uone too bad. Nathikiri tata kwena thikiri bombere nkuibo bwana Mithika uwa na mbwe Mithika I think atelero bwana mbwire nonto namba nture anto batebwiri kwa cash transfer kambuwe tengwe sustainable nonto utomba kwa anto free money forever so babwiri kwethira kwena system ira ekumba ku ensure sustainability ya anto kuranira una affairs ya maisha
kethia ni kare antu bai na irio bai economy guthithia boya tu biashara to na ikwari na social care system ya stable patithia bakerto mairo ngiri na nyo yango na kwetha clinic yewe ngiri eu kwethenya muntu acha kwibyombo mutriti ndawe ya na mbomwa so ntuwe antu atebwiri kuhewa mbeca katirelewa kana kutuike na kwenda ku state information they must be given money non to tenae ni other option lakini ukatha itwari na proper thirikari ina proper mibango emea social care system ya antu urato kuenchi tukithira tukinditha ciambeta that's number 1 2 na uri antu tume bia mene kama ndo mwira menya umwe ni umwe wa antu aba kuthwania no bume bia meme kenda gutuka beneficiaries cia utiro kia maketena antu that will not happen nonto poko makia men nkwere utia mpiutere ambesa ki biama ba ututu ya members of a party so batetu inga through brokerage na propaganda inga antu nyombera bakite so that one is not expected to happen kwa ibo baeta for the other thing they bombenda ku mention ni ati akuwa mantu ya food security nambi na njiyara na kuriti issue muno rira arisire mantu uketha wewo an opportunity te thiantu kuringana rari Mithika na kubui ku disclose ni one of the beneficiaries yotongeria bravo ikubatwi no ntu ayo ku lose itike kubai in 2013 ininda ikiria rieto rahoe provincial deputy president kenda appointwa ai mumembo mbundi e wasrep no kuibwa mbundi ile regulator mantu akoya na nduye nambi so na buru twera kinya wengu nyethe na nafasi kwa through that opportunity kuriro yareta egembe central kanothi kaburi kana untu kunge no tunakirite network imuntu buri kunya renge ao chindwa kura renge last election kire iko bai norende imumembo Kenya Railways membo mbondi aye Kenya Railways so kwa mbondi Kenya Railways kana renge ayo on account that nare follower on Jubilee na support han Jubilee he lost an election na ito enda either to feel a part of government non to are in the same cause na kuina opportunity nyingi muno ndene ya thirikari ende te kuha kaya reo utuma lose site ya independence yawe kuthugania non to akwe wakati gete buririo compromise position eku of what you believe in gete tumba utuma wa site ekona mauntu ya tebui na ya bui ethira rungama non to te favor way nenyo gethro kenda itikinge in the future no anto character is built over time na anto bahamba kuevaluate na kumenya musimamo what you stand for so tuma kwa the way kinyonga na nduri nyonga kwanza no wale chama no URP ewe William Ruto we bari kiamene kimo na bato to Jubilee to batie haro URP na so na bwiri ku appreciate that kwera anto ma na nyoka ni clear interest mbere waria anto wethe bakemenya is also a virtue in leadership so tuendera muno kwethera twena engagement yonteu lakini ile wika nambi wasine na kumenyana na tiko supporta kana ku defend blindly cardinal duty responsibility yekwa is to the people of Meru and the Republic urawe na itembu werenyerenge ngwenda omwera kwa that watire ndamba ri nyinde the issues hamonake to define what a republic is na utira mbwire Ruto na kuhenda kura kana lazima Kenyatta mo support mbure nyene case Kenyatta no kura that's what I said so ukukihotue katelas don't te lazima kutiburi kwa kwa na issue nonto if there is anyone who believes that power belongs to the people I am one of them no naimba berinyera nkwera hantu imbuende bere bwaktisho bwa deep state bwa system so to wana Mithika arare na wena kumenya yumbe baba sainete signatures ba Meru ba kuhinga ndwale na temo member parliament temo member wae ombunge ende wena ije na inkuerere kumahambere kura antu ba kumascarendia
ya nene ba na lot of influence na mbi nyoti shai ayumbe bebera busaine nteko mekwata is one of them but no at least you can be able to see what I am saying. But do you think what achieve it? What you be? But you see bwana Martin Dikeri nkwere kwa achieve now kanoka win wo eta wo ka lose in battle right. Probu heri kumenya nengwenda kwira ukororinga muntu murume arinde narawite right. So and what I mean is whatever machinations kanigatirirwake no ndo anto bwokira no ndo ba intimidation ndo bwokira ku watu na wikwa no ndo kinyato ke aria twaraze tukemea no to watu ruyo twekirwa makisi and I won't mind what it ramo in the chumbureto muno so in the develop thick skin and I'm not a problem no kuiba no ntu yake na nyaba mo baba kuhariao I part of the people by che kuskimeranto modoku na baba perfectete kinya atie ko ya no shahindi kotini borongo. Very serious allegations. Now we must be able to raise integrity questions. Nyasi atonga rono ndonya I remember kule nya case more kotini one of our mendics around who testify kotini bakiuha patient yoyo inda mu examine na yare a very bad case na ndamuepo kuona ngunewe ni yare ne muntu and when examination was done yonekana nya patient ye ndamunengoko and not for an individual. So it will require very serious case story to kuhareria na to very honest. So it will like manto ama ingetu na umana to the manto we want a conversation devoid of partisan small partisan interests irasia cloud to interest to see over interest in greater nation of Meru nigena to mba ko move forward na wade ngwe wempengwe no kire utengwe miaka kwedire no to te alsara po kire antu. Okay, thank you very much, asante sana. Na kete jira kwebo kwenda kuwa in very few words alafu toreki thank you, asante sana. Thank you very much, Senator Mithika Ture, Senator County ya Meru. Kiamo wa Jubilee warotererwa katana. Ote parting shot kira Meru bwana. Okay, in 30 seconds. In 30 seconds anka Meru bwa muno tu akanyaka anchogeri babu weru nafasi no toburu ko paya once time once in a while kuchokanile na Meru. Thank you. Asante. Ngayabo darima kida ate babu ntumba kunyela Meru no ndonda wanda burente budget ntenkarama bida ankariu na yet to expect ko didi oversight. Tanto kwa mando oversight. Ngoya kwa ni oversight lakini nyabe terori kwa Meru tembi otieyo. So yani na imara endeleeni kuthoma tikirani tumeme jeyara return hanto bamenye what it means to have an independent parliament na manto akwira wa bukarisaini is completely out of place non to resignations no ndo bako kondifa keda hapo kondifa ke company ba format bu bahire kanere we no undife lakini this Jubilee is a mass movement party ira to invest in ira bo members draw to shura kura na mushike ground interest ya Meru lazima kwa kinya time to the twina discussion on how we want to. Asante sana. JR. Well, uni kambo mojo kia Meru tukire kwa thikira thirikari tugama thirikari tutwa tarire ebugi kana ethuki ore kethore kadini yetu twahitiratia tarire so bauga tukareninja tafadhali tukatha twina issues indaja o mtu na opinion yeye kulingana na manto jaria jetite na mbere na ndi kethire ki manto ja mirimo na ntato ingi lakini ngera Meru na boy ndi bukaatha o au gatekatine ka kwiro karenja no umba gwita opportunity ingi kuthithia biashara ikethia online ukari matupoka twakurutere au ukathithia kwetu mandu kuringana na ore umba kwithirwo gigitate uka muntu otheri kwithirwo tinjira umba gwitethia ne so in short twathikire thirikari lakini kinya bado twe smarter kwe mataro kwenda kwa senator ya mtoichi oche Jubilee anything ari uni kambira ndire baya kina gogo bakwira senator kwa ni well you know never say die
Kwa auga tiuma. Auga tiuma Jubilee na tukumenya kwa kumbokinya kauma. Na tuwira kwa tukumenya. For now atiuma lakini in future baadhi yake bure tukarwanda mwanga mwisho. Ndiye mano wa ume. Bure tukarwanda mpaka mwisho. Asante sana. Jera kwa mtokore kedha ikiruru kiuka imask. Ndakwira ikio wa COVID-19. Thank you very much. Good night. Asante sana tumakwendera watanete na batukiri mubango yetu ngike siasa. Senator wa county ya Meru Mithika Lentore na JR mukuru wa kiama is back. Bito wa Martin Echungi Ondola. Good night. It's been real. For real.